Gen Z atia ibo kuibwa buri part of the government kana ibo kuibwa yaka boti nyuma kidogo kana utongeri bobo ndabo boboriti atia in general. Ibwa gacheupe kiri utongeria bobo in general batu jandu kimbithi nuije o muntu ena maoni jawo ore akona utongeria bukari indi ndere mpumerite ndebo abogeta istikiri kuri utongeria tijonde no kwithe tijonde jombite kuthwaja kigitwa indi within yake withatu kwina scorecard ya tongeria mwanya twambiritie kiri kure ithanthatu ira twaringire kuma kiri MCA gwita kimujumbe senator governor bonde mwanke guru ara kiri raisi no ntuitu twabathurire bonde kuri na party o muntu abaterete kwithirwa agicetha ro yawe no nturia development yejire majukumu mwanya jari kiri atongeria bau batutongeretie indi mono njandu kimbithi na mpumite bwa bogeta east no mbuge tutitigi nyuma no ntu inkuona twina program nkutho iria youth bombite kwithwa bagitonya gukurukira mono mujumbe ona ara South Imenti Daktari Chandra Kimweti inkuona buruburu na ara mpumite bwa South Imenti no ntu cheupe nkiambiria no ngwete kintu ja ajira centers ira twinacho no ntugategera janara South Imenti ndene Kenya yonde twina ajira centers 282 indi ugategera South Imenti twina ajira centers ijiri no menye Kenya yonde ina constituency 291 kuonania kwi boto aitie mono na indai twina ithatu imitungu kungu gwara itite kurugurwa na kiri ajira centers ukira tukugita twina yeri kionyo ayuthi barija bakaewa skills aria bagankwa skills wagwata skills ira no kumenya utumira printer no kumenya ko do anything ugetoka rugura gasaiba gaku kambiria gwichuira mutujo waku au no ntuingwitikia kiri thirikari itiumba utethia bonde indi bara bakumba kuthwa betetheka no ntugeta jau kionyo twina nkurukia laptop 70 no geta hadi no kwithiria yuthi bakari nthiguru ibakugita bagutirino na bagakwaya skills ira uni kuringana nani nkona South Imenti na ara mpumite mono ajira program iji na ajira program iji kija thaa iji ni kuonania gwete mono nyume twina wetha i deputy president Professor Kithure Kindiki no ntware nyumene ikurakarija kandu kimbithira ariganirite ndi wega no mbuge ntwina muntu gututhikira thirikari ya Rais William Ruto amona munini owe ikwithirwa bonde ni antu bathomi ngwitikia bagatwikia antu aega ibwega cheupe. Thank you so much Bwana Moses urigwa atwa kimaoni yako kimaoni yakwa ikona thirikari ketutithitio gukui no ntobo mbere ubona deputy president uratwarinwe miaka ili yonde mtu ataginya Meru eyete Meru once lakini dhaino ubona deputy president uratoinwe kawa Kindiki ari ya Meru nande then no kuona na wita youth na rali na sani kwake na rali na football kwake na atongori wa ikundi angekuru kwake mtu na kwa empower kila mtu makubwa lakini utongori bora twara gume akeleti bora bora utongori kuduku na utongori utara faida hii mwananchi lakini ndio mpaka yuthi bali tunaboy kumiria mtu kwendwa ukumba kwa sisi ndiki makubwa na kumote tikete ni love you ana betu baba rorite chovini ai batu kala chovini iwaita na kusetha kuthira na kuumba ku empower youth akomba wabura studios asani betu bara batomba kure konditu ontoto na asani babaiki especially ndene Meru bau asani bara ba au Meru no baine saidia ba Tanzania no kubwa tu na asani pomba kuna saidia ba Tanzania au Meru na kuma tukura omere Kindiki asani babaiki baritete ndupo mtoto tikumeria bo akigachagwa ri indu tukona go kumeria me akelire thirire kwa mbere bokachagwa are wotuinyile batu kumero kana kamiro aito taai kasin ontore ari kwa ta ya tu taai kasin wote kwanda taai kasin are ndiko mbeta na mavideo mbeta nkiona faida uinda turenda aringa fura ta 10 ilinda are ukianne kiringa fura na kule uwe kwa mbatere bona matunda ayo na matunda ayo yayo kuona Kindiki akia atevia mama mboka atevia youth atevia mtu bonda bonda yu nyo paite fudeko lakini ndio yao mbetai fusuri na ate fusu antevia mbetai kasi ni antevia wambe akule ndio ruari okayo mtura okuyo okupeki
Aikudhigi no ato ya navyo. Yawe navyo. Yonto achagua. Mantombe no kumia batu au meru. Mau. Bara orinjino ba mwariama, bari au kagao. No kuibwa. Lakini njira ila tutsi aya no ase mau. Batu mndu no yere njira cia meru chiombe. Ende uko otura achagua no kondete. Kachagua watu tetekirio kuri tu wa thirikari-ini, karia thirikari-ini, tore matunda thirikari. Itoringire kura. Tore munda tore mire na twaandra. Laini itarogetha. Tubatero. Okay. Haya, thank you so much. Bona kajana bokiariria mantuja empowerment kuna empowerment ira deputy president ethirito akithithia na roro ikikuiba Moses akiuga nethirito agitantu mwanya kuringana na caliber tio na bila baromerete we na bila ba represent the community. Ni empowerment sithirito igito ikiarirwa sana kuna miario tofauti na antu bakiriactira tofauti bakiwa empowerment ira itutethia antu nontu pengine antu ibotarajia kethira ni antu ba bonda buretero bonda kethira ni ikundi gutwike kwina murandi jira kwambiririrwe yo kuthithia ndene ya gikundi ugo karia jenzi no tukinya babu buri included ne kinya babu ndonete boiti mutsina ara kwa wiruduni bomba ku empowerment ye ni utethi mwananchi kana utethi mwananchi ibwega cheupe nkigwatiro au empowerment mbere kenda bwitania na antu bwitete nya safari lazima bwite burikeni professor Kithure kindi kiwega bwawe imwendi kuthikira na aumite miru kana umite ra tharakanithia umite that is the party miru na kuonekania ati usavu miru aki arita oruva party chionde ende nande ibwega nontu no tuge uma kinya mutejo no ragieti na arajuri batwija aja tori South Imenti na Meru no mbuge ichiguteria cheupe nko ya broad light ya ntuko yegoro na on Friday ndari kwa mujumbe wa South Imenti ukorokirite ofisine CDF iba kugeta registration ya groups chia youth people living disability na CBOs ikundi bionde kintu antu batamenya kire empowerment iri gwita na mbere twina empowerment maitajairi twina MSA small na micro enterprise authority iria tongeretwe wega bwayo ro mitongeretie aumite aje inyegoji na bwachiandikithia ofisi ciao bara baingi no borie mugambi kajana interview kugweta inabiri ofisi yawe ria kwa county commissioner second floor room number 70 bugeta araja gikundi kia ndukiembithi ya youth 10 bukauga batwe tuchieta youth for youth turithagia nguku bwetara bwachiandikithia bwoya empower ndi bukanenkerwa incubator bugeta no ntu nguku burithagia bukambiria ogurithia ichui empowerment iri ngi kindi kiejite nayo iriri atongeria bonde baretwa amwe kintu kira bakuthara kienine kikagairwo ikundi biu chagwetu twina target ya ikundi 100 jana South Imenti ikundi biu bigatetheka na micro small enterprise authority MSA na kairi bikomba kuthwa bigitetheka menya wanenkera ntu incubator no boge batena mbecha ciankara ende kira bakanenkerwa ari ikundi bira biagairwo gikundi no kione 50 na kingi 20 bukambiria program ngenda kachia bikibiki benenkerwa machine ire ka wash bakambiria kuthambagia bikibiki au begitatu besa twao bangi kwethe ibu gwatene baka empower ndi bakanenkerwa mbecha bakambiria ka petrol station kao na yu ni empowerment kira kindi kia kugita kana thirikari Samuel William Ruto kugita kioromia muntu ikuyu itana muntu uwo gwatia gikuyu nontu rire antu bara bejire amwe kundi bo ibangania abo na focus nontu uti kundi kigitagwa antu batiri Kenya ara bakwenda gwita abari Kenya beje amo bagite kundi kiria na ndi antu bara datsima ngugira bagwita kwethira ne kuruimeri ngo round basiba aja bekobana ukabongera ngirie gana ri kigundi gike bethiurukana aja uti kuona chie kobo nyume mwanka ekurubara bakethwa bari ugitaba ite ngiri 40 kwa nyume meanke 5 ekithirikari ngirie gana ira bai bakethwa bari ugita ngiri 100 ire iguru bakethwa bena ngiri 300 na yu niyo empowerment itutigiotegera empowerment ire kugitwa ya wasani professor Kithure Kindiki na rais William Ruto tumitegera ntere iji ingi mwanya itutegera rutere ruria gutethia ugatega rutere ruru
mumiro ugatara marumu ugatara mato niki tutara rutere ru tutiutegara twitirite tuona ikundi bibiri ja Southiment gwetu nijite turiuga nije ikundi bi magana jana mwanke goro itwandikithitie ikundi 120 something ara Southiment na twina target ya ikundi magana jana nange kwira untindite o kuhakikisha ikundi bira kwethene ya youth bakwiyandikithia ekuru bakwiyandikithia pinda billion bakwiyandikithia kenda ntukwira empowerment tukethwa twina group tumenye group ije itagwe bakajana youth for youth baba barithagia nguku group ingi itagwe bao barithagia ng'ombe barenda mixa irio bya ng'ombe na that is the empowerment that we have antu batiga yotega bona ara nini cash ire kutho aria itetheria antu baba no tutinengera mtu mixa irio bya ng'ombe atena irio bya ng'ombe kaka mixa nai ibweka Bwana Moses tukijukiria kimiambo imwera kajana umba kwariria indikirwe Professor Kithure Kindiki akiuga antu bara bakumeneria empowerment iji ni bara ukuita kwanenkero mbeca bukathugana mbeca ira kwanenkero icio wita kura girinda kana mbeca cia wita kura kiratu kana cia wita salon kana kuthithia mantu jangi ta do you think no twithira kinya batu tori kundi bi ni antu bautumira empowerment program we buthuku kwa tukegitara bonenkero mbeca antu babu bukarande buri kundi buthuganie ndandi batu turenda kwambira murandi fulani na fulani oyo atethia mtu wende wa ikundi bwagarande bukera na toya neni mbete hii mtu kirakona ni kwawe mtu kwawe kana what is happening Sasa nani unkara na na kwa atongoria be kundi paketho aketha ceu by wrong becheira utibatere bwa kwayana no topayana nyoka bwaro katano ngiritano au ke mbeche utitho na cio ungana maisha thai no gugwa yes lakini yabu kabanga chongela matoka yani leo bukabanga kwitegure kethe ni incubate we ukomora thisu ibira omuntu oye byake 10 unge oye byake 10 ukona we torithie nguku yoko ono ciende no meno wate nyangirinya 15 ga 20 lakini ukagwa ngiri 5 kwira ukisira na ikathira nindi ba kwethia itakuthukia na Kithure Kindiki ira kwaya na mbeca ira tubuya bure bwite gusimana thimainda kithi murandi yo nurara kithi murandi yo nurara yo merry go round bwite bwe kese kijo wengele kaina kuo uketha uraya na loni ngiri 5 wanjiri kwaya na ngiri 10 inya we muchiari ri uri kundi nekiu ukeo karoma loni ngiri 10 utasoke muri skuru nende empowerment ira ne ututethie muno ni antu bara akutuka wari mwe itukwa ngala muwe na akiumpe ugetha mia kura antu abate anairwa na antu abate ndakona mantu yetite boya kura antu awira iru mundu kwaki we kwatuko ruari muntu no mwanga kuthumpie no kyo na burungu ero kurita kauma kwa ngona kona isasawa no mwanga kuthumpie eni na wa tutinwa nabo turitangwe tu waro kona Kindiki nyawa tinwa nabo eritangwe eke wara kona nubo the best atetikiria bara Thank you so much. Kajana tukija kiona ndi tuonete kuna jenzi umoti umiritie na kethero akiuga kana I compare between Professor Kithure Kindiki Jimmy Wanjigi Matiang'i na akawa Kithure Kindiki no wari number 1 in the list but mwankatha aina kuibo yaka na mite kidogo na gitumi nitumi bia wento makomenya but according to you no tukinya bobo youth leaders no bende bo tuire na babu botre bokarande bo make that decision kuwa dai bote kwenda Professor Kithure Kindiki bote kwenda Matiang'i burenda Jimmy Wanjigi kana Jimmy Wanjigi ungiwe kana ungi baraki bara bakuromba itikinya maraga na kuromba kurethera kwina meeting je babu pokaria genzi bwa karande na bwa batu na nimutongeri oro tukwenda ningania tutukwenda ojo Ibo gachupe ndathikirite show iu ikiarua ndarigara menye inyore auga aumite Southiment yetu no tio ndaigua yuthi bachemenie bauga ibagupinga bakiuga Jimmy Wanjigi no okubwa kiria nkauga mtu na maikairo na ngugire agwita mwankatha email kenda na biumia biire kuma Kindiki Professor Kindiki ari wa deputy president na scorecard yewe utimingana ninya nerigathi Gachagua
ulio karite mianka iri mwanka thai uti muntu utikuona change yewe wega bo professor Kindiki athuria deputy president to kurara Meru to fitina imuntu ukumenya ngugire agwita na woni utionda igwa yuthi bachemenie bauga bo barenda Jimmy Wanjigi mbugo ukena yuthi ba wajite akwenda kuga ibo bakwenda Jimmy Wanjigi kira mbiji for the time being na kagita kare kare otha iji na narua pastor die narua ntukimbe batwe tugwete professor Kithure Kindiki mbaru igana kwegana nonto teuro amutano nyakwe nonto bamukirindi ungi professor Kithure Kindiki mwana wetu aumite aja ane ate Mount Kenya West ndera ndengi pakwigwa boyi batwe tware kundi na twina raisi bau bathite bonde na deputy utika gita kangi batwe ka tukinyira turi kundi tware kundi meri kenda ki kuba batikuona toro nya batwe tutirume kundi kike no nya meanke 10 na choke anenkerwe we 10 nontu nya batwe tutwire obaikia ngugi ndera ndengi bo Mount Kenya West akuna makosa jaiku professor Kithure Kindiki mwana wetu kwa mbere tuga ikithomo kiba bangio gweta bonde utoko mukwiriri professor tuga ni experience na ali senator na ali deputy speaker experience yena ye kutosha tuga ni utongeria on matters of leadership na youth kingi professor Kithure Kindiki ali mwalimu wa sheria kuona ni itana antu kiembithi kaumba gwitana antu kiembithi butikwerea no ura bukwaria kira tukwendera professor Kithure Kindiki imuntu okugitatia okuthikiria na inyo muthikiria ruga iria kwaria aria ruga ya njenzi inbox kuona ni maita jangana zairi ibwa gache upete tegwitite au Okay, thank you. Kwina kachumba yite ya kuwa na ndi kwina Mount Kenya Kingpin. Mount Kenya menya thai ni hot cake ke kuruiro thai na ndi mwaruro komba kugambia mukururo komba kugambia muno ingwitike no komba kwithira kienda ruteruro Mount Kenya Gachagua ne thiritwa agitumire na akauga noe Kingpin o Mount Kenya na ethirwa akiuga professor atumba kwithirwa akilindi atupa Mount Kenya no tuona ko bamenya nkuruki do that kuringana na wewe bwana Moses opinion yaku umba kwithirwa ukiuga ate nontu Mount Kenya ingutikie kinyabo bena uge bwao mtu atumba kwithia winning Kingpin na bamuthiatira rutere runo tukinyamo bongo kuona na iba kumenya njira babateri gwita but all in all kiri ground na kinya wewe mutongerie wa youth umba kwithirwa ukiuga nukuona yaka Gachagua kuvua kwa Kingpin o Mount Kenya cheupe ni opinion ya Gachagua akugua Kingpin turetere kirasi no Kingpin turetere barabara turetere kiwanda ya kira geria kira kwa mitungu no Kingpin ai Kingpin ile tore nderi ikabu kitheri ai tutui nakugua na to Kingpin Kithure Kindiki nowe okugwa Kingpin answeri Kithure Kindiki nawe ta ko mpesa na ora aturetera tugomba kuretera mirandi yetu nao thai tokwe mawani wokwa ni titiri ntone tokwe kangeta nyaki 90% tokwe kanjai nyaki 95% getieri gwimbo thai barabara yegembe no thie kumakaelo wetera kamugonjo utura mutuati uyo ngwa thai ni te kwanjirwa ringi kaite kuthirwa tractor orikuo na aritirwe thai yorura rire akire kwari ntire street light ye kairo kaelo na mutuati ntire irinya byo street light vi kinjo ye kairo ausiundi itura aero stima nyumba mana thatu endere na tutumia kwa Kingpin Gachagua atureterete mbi Gachagua menya ari bwira we ate thirikari ni na ndi ate na mbecha tarero ori kwimbi oturetere uteyire inyoto kethia gigoture nyibwa no ntobo kuringira kura nia Gachagua neyire itarera toba ere kura nyingi muno tukiwa imwene tu ino nto muntori yetu na tuko imwene tu lakini ndi Gachagua nano otire nara wolwa atenda nya wona nya MP betu ukia MP wetu Mumiru akia kwenda kuona president ya Gachagua arikuo wanja bere no manko tulierua kinya MP betu kusaina uswanda wako Gachagua iba thori muno Gachagua no balasimithetie
Onto na tongera wa MP udhuri mwananchi na kura. Akiona president no mwanga utuleri maru. Aya hapana bwana. Ende watu yeto tambure MP, wetu to muringira kura. Kenda atuira maendeleo na andu aya muingila uri imbi aturetera. Atukora mtu ato moro inyo theri. Ato amura kitheli. Ogugwa. Anonto bakachagua. Winya kungo akachagua inda weriru kumu. Nukona we ngwa kithure kindiki thai na weta na Marsabit. Awata ni thianto Marsabit na ndi empowerment nao. Na ai Mandera. Na ai Moyale. Na no wajia na ndo ba mwetigirira wona muchemani wake yure yawa uko yuranto ngo aje kindiki uyu. Kindiki thai na sensitie. Mutaratara o siasa. Thai mieri 3 irathiri. Thai thirikari ya UNDA tiguo iri urerare kuma kindiki kwambire uthiurunga na sensitie. No to kindiki imuntu mpole, imuntu tina wikumia na imuntu thomi, imuntu kumba utwariria. No kubwa na nyaye twariria u no autoretera mbi maendeleo. Ubona? Na hata ndito wande wakachagua wa kingpin bwana. Kingpin turetera maendeleo ture yo kingpin. Okay. Na ndi ikuthiritwo kwina rumors kwamba 2027 Ruto no are kujukia Kindiki ari deputy president yowe. Igoro ituronere president akimusifu wengo na njara na kanyo kawe akiwa wenda gwita kuraja ubati kujukia muntu muthomu kana deputy muthomu kurokie ku nikenda we baka itango gena akajukagia credit. What does that mean? You know. Araura Ruto no to araura yani kuona ni wengo tayari na kidhora Kindiki baeta no tutama. Ogugwa. Na uma kuna na wale araririe nyaka chagua ngoru ari na wire ni uma ndo ba misaitie saitie kwa ende ako saitie au wango miana tikiririe shakbali Okay. no kuona na Ruto baada Kindiki na te Ruto mno cheupe Kindiki kuma Ruto aro tara Kindiki kinya kunga kurenga wana inya mno dai kuniyete na eba bangite thirikari no ora mia Kenya ni nene bwana itwira ringi mungala mwena umpe Ruto na kurita ngui onto kolelia Ruto ro kumire mutu ya tu kenjis yora 250 ai 165 okona mtoto wate kurita ngui losi Ruto na kurita ngui na bosumi Kindiki. What about the notion ya kwamba bimo biri na mapingi biyaitia mutuju ina mite mauta ya gwitia una buo anto ayo tiro ya mia kura ke ndom balance so imbalance. Okay. Balance. Sawa wewe hapo akuma kugate mantoni ja 2027 Gebo kwa 2027 cheupe. Uni mwanga unda kinyanta igwe barabara ya gwetwa Mount Kenya Kingpin. Ntaigwa njira yitite ogwe gwetwa. Mwanga unda kinyanta igwe thoko kwa Kingpin. Ogwigwa kira kireo uri ogaita ngugi. Kingpin irietwa. Na Kingpin irietwa ria kurira. Kenda mugambika jana eragwa nwe Kingpin utuika wechwa na rietwa antoba Mount Kenya bargaining power kiri thirikari ria ijite. Weria sugo ria reguru ko kuthima ruji tapune. Babe ndiguru na inya bate kwiria njara. Riu irio rietwa Kingpin ria rikwendekana. Kingpin ira tukwenda Kingpin ekithure Kindiki. Kwithirwa thaiji mwananchi uria uri South Imenti ara gwetu. Weta kama chege thoko kaititie. Weta mwichione kegwa kwa rangi. Inyokera mwananchi uwe Kingpin agakuigwa. Indi inyoga tura kuina na aria we Kingpin. Uti muntu gakuthikira. Barabara weto kethira barabara ichi kugitwa. O wibuo Kingpin. Kuonania we na bargaining power antu benu ibakugitata ibagutetheka. Kachagwa imurandi jwe kuno ntu na ari mianka iri. Jo waretere amiru. Bona joka batethia kiri mianka iri we leadership. Whereas to compare na Professor Kithure Kindiki mwana wetu jare agitite menya Kenya mulima aju ndene Kenya mulima toka juju Kenya yonde
rire othurirwe deputy president no baterete otegera ntere wingi ugeta Bwanyanza ukamenya barienda atia ugeta North Rift ukamenya barienda atia ugeta Northern nare ukamenya barienda atia na kiu ikio tukuona na mwana wetu Professor Kithure Kindiki icho ariku ari Northern nare na wona ntu ibakumwamukira ibakumwamukira nontu bwangu giire agwita kira kwenda kuga cheupe open ri utenindie twithwa twina atongeria bagwitwa kingpin whereas mwananchi na kuinyirwa yogwa kingpin ukwaria tapu ari iguru kaba gutwike Mount Kenya tina kingpin indi no kingpin bo maendeleo uibuto kuga open ri nontu thaici kunganania ngugire Professor Kithure Kindiki itete nega chagwa ija muthenya no tuko mieri kenda aki Professor Kithure Kindiki uti muntu uti kuona tangible project to jaja miru in every constituency ugeta maona ara toka twina huduma center gwakwa waje imenti naja twina center of excellence kubwe gwakwa nkurukie milioni 30 na igukurukira Professor Kithure Kindiki kwithirwe mwana wetu mujumbe ari ona kathina akena mangira au irunduni kagita kara karare ara nyumene betawa munyoro bakaingirwa kajaja wa jabate ajumbe na bonde bathuri kule ile ithandatu athuri for representation na getete kuona munene ali represent grievances chianto bakwawe akaingirwa tha ingwete kiote mujumbe o miru auma miru ena mieru nduni inyate ringite thimu gakarugurirwa akurukerwo munene gate ku indi no mwetere ndarike inka yakeja na kiu ikio tugukenera batwe ikio nkuga kaba wende muturi okurire nakio atukathura Kindiki ni mwana wetu kingi ni ataba gutega manto haruju muntu atinde mundene jo akwa kurimire o musifu ugemire kwaritia yo gwitia ucoke runene gutwike twagetira ngugi ukaria ata murume cheupe tiga utimukiri ngai Professor Kithure Kindiki kwathira mbosi owe mwira au ni otwitirite na inkuona no gwita ngugi ugatoka agetirwa ngugi nya 2027 no era running mate kwa gwakuga Kithure Kindiki ate jo kwera running mate ntu umenya abariroria biako 2027 kiratati gikauma gikiuga running mate deputy president wa republic ya Kenya i Professor Kithure Kindiki rutware au na Kindiki ndiguru mwana wetu na marethia mega okay sawa tukitigana jona ndiko na mtukumbira atiri no kwithirwe pengine president ya risifu Professor Kithure Kindiki no ntubwa kwithira ni yes man like baruga ate kuri biuria ariwa yes sir kwina thina ya Professor Kithure Kindiki kwithirwa kwa yes sir na igwa batere kwithirwa kithika na batere kwithirwa kuri biuria chepe bombere inya wewe bosi oku atogo muri siuria ure kwathika mbere wathika ru kuri giuria teme kuri giuria utero mea gachagua evya kilimo akiwa we engiro nonto bakuthura na kuri biuria gachagua ora chiziuria nyambere ata mimbia kuri minya nyo thainge angenda kwaria we no mwankwira onto fulani enda naombira bote buo ende minya otemia kurera mbochi oku nato karera mbochi oku no mwanka wathikire mbochi na ikio onto kona Kindiki akireta maendeleo natika hunda kureta meru ake na kureta Kenya yonde wata nara coast no wona narigite kiumia ku itatapeta nari ku nao kwa barila nari ku utiku yangi Kindiki athiurungite Kenya yonde utiku atikwa mugiro boy Kindiki ena ruto laino kona na northern bara aya ni bande 15,000 hivi aya ni tayari vi anto na vi miare de monyas mare bara turaba kupagua muna kethe muntu ociarwa Kenya ri ena miaka 40 muntu uti mugenya ati batu gwithwa na gibande ati nage gwithwa giringa akura uindi nguciarwa Ameru na ati gombira nti mugenya mia utongoria bu berene antwara batona wayani ya bara Kenya lakidai utongoria bwa bwekuya kwa Kindiki ero itanarora nonere bwa antwara ibande atando wa tukurtangwe lakini narori kana imantu nyoya retete thina muno kiri wananchi bakiuga miankanira rugurirwa na nde wa mpaka butite kujura Kenya na antu bara batifai kwithira bari na ibande bya Kenya no baba kwirwa ntiko ndo tumira rito Al-Shabaab but insecurity ikomba kwithirwa kingia sana miankene yetu ya Kenya
cheupe ui siasa. Anto siasa. Mianto wako au ibande. Tu Mkenya tu wao. Ti kai Msomali. Mkenya siasa. Na thirikari ina njira nyingi cia kumia wote Mkenya. Ende ui siasa. Jeshi yetu akindie kubena amyankeni. No guko. Ende atu baraka ya siasa, batu Kenya itu karitwe, tuna security ya. Kono genda kuongera. Nkwenda kuongera mbuga ibwego unjo kiuga. Kendo ya Mukenya mantu ijairi either by birth or by registration. Teoma. Kwathira mtu uria akuria Kenya nkurukie mianke 8. Iraitie we anenkero kibandi ombe kuthirwa agi access unduma cia thirikari ya Kenya no ntuinya we ngoi Mukenya mianke u agitatia akaranthi gurune yetu. Kwa hiyo nti kuona kwina makosa ini kutuika inene jurisdiction kutuika ntu bara barirwa ibakuma rutere rwa Somalia. Whereas kwina administration iri naria. Kendo nenkero kibandi ugakurukira kwina area manager utinturete area manager ibaije cheupe aja ne okwao cheupe tukarite awe mianke 10 aja kwina chief a chief ono onaria omba kwithirwa kinenkanire ibandika na area manager kiri muntu megeni menya interview bikinenkanirwa gintu ja ID kinenkanirwa lazima kudo kuna verification chief ugakurukira gi chief a chief omba kunenkera utikarite ndene location wewe kagita karaka buirite na atikuije kwa hiyo tutigane ya siasa anto bara bena ari banenkero ibandi na ijabo ngwa bedwe be free kwa access services cia thirikari cia Mukenya ongi kwethia bunkaki bena bila bionde bikwendekana na karite Kenya kagita karaka kwendekana kana na ciariri nthigurune yetu ni akiawe cheupe. So kire utongeria bwa Kithuro Kindiki babo bukaria youth, do you feel like batu turia Meru twina kintu kia wikumiria kire utongeria bo nonto mostly menya ukiotegera thai at least antu ibakua twina mwana wetu eu rengi tutura kuibanga sijui ba Western sijui ko Kalenjin sijui wapi Kikuyu and all that thai Kithuro Kindiki menya no kuromera kaunti Meru akaromera Tharaka Nithi na akaromera Embu thai Meru ibakua bena mwana wo wina gitigi kinene sana ndene nthiguru tikiti kinya kinini nonto au atigerie thai menya Kithuro Kindiki by the way atomba guchoka na agaire kwa sijui MP sijui senator sijui nani unless aka president kana nothing. Do you think batu turea Meru na ndino ntu mwana wetu na gitiki twina anything tadibo kwithwa tukikumiria kumakiriwe cheupe batu tukuba tueretu nitubate gumiria Kithuro Kindiki nyoro ngitata muthurite ari muntori lakini wina kana kama muntori ukoziara aku utimio banania ana ngombe ku aciara aromberia o muntori utita kuromberia o muntori rigi ko kamenyere ku ende Kithuro Kindiki batu tubatere wikumiria wepiu onto ba kwithirwa na we ngwana uturetera maendeleo ogugu na we ngwana utolelia amia bana atanosia oruare mwate una mwate ogukwa ya keki utirum uteanania na baku nora waitha na bara waitha ana baku no boka romia nene endere Kithuro Kindiki torora mono etwari kana kato ao murungu tato batero asukuma mwanka 2032 we ngwa ka president tuketha tuna president wa Kenya Mumeru umwete gathetu ne aka Meru kato karatu ibwate tu itubatere nya tu ubani muro ubangi baibasua etike utura na ora kaliji utura hako muntori muno endire murungu aturingira atuithire kantata kauri gambure ure umbe yo yeria etenya ke batunya to ibu boya okona muntu Kithuro Kindiki muntu na bwake ona muntu utikuwiru Kindiki position ne ware na nga muntu na bwake okay utegera no twithiro pengine wina right ya kuga kato te supporta na tu batu twingwa because anto pengine ba expect kutweka Meru Tharaka Nithi na county ringe Anturi iba support Kithuro Kindiki lakini no kuigwa kwina Meru bando bate in support yewe. Do you think mewira wa anonymous of the people
I don't know ibabu wali serious kuru lakini wira mtu wengwa. Do you think batu tuingwa kinya batu tuti support no ntuko tuika kinya rimwe mantu jamu jokareka kwa tuika batu tuti kuoneka no ntuko kuthirwa kinya datu na mtu wetu kana ria ko na mtu umbo botethia babu bukari ya meru kana kinya jenzi abo botumba kuthwa support mtu au cheupe ngwa ne ugukari ende ndene kura nyoga tegera wega bakura ite namba 2 kithure kindi ki mwana wetu no tuote kumenya buruburu mete rundu nyaja ira yari theranja Meru County ko batu tukiaria uteu gutwikaga kumena mutano nyakwe kithure kindi kinya tukero tuchwe maitie jawe na ete seneta Tharaka-Nithi tutishona wega bwawe imutongeria uthikaira niki ndienda cheupe ochuria kiuria ntukwire ajumbe beti maita jathatu Karen Iruto beri ba muthurire DP niki ajumbe ba Mount Kenya aranji namba yaugire kithure kindi kikwenda na Gachagua Njukirwe wa Munyoro bataugire noe bakwenda kwegi ntu bene ndene kithure kindiki na mbewe iria ri kithure kindiki batwija Meru. This is the great time batwija Meru County Embu tugwatanirite twinde Mount Kenya tutumire that chance bwega nontu wega bo Professor Kithure Kindiki ti muntu wije ndwa kana kwathurana au akara Tharaka-Nithi ari senator utaigwa kwina mbathu pa kwathukana na ngavana uria uri kuba kwathukana nao imuntu wendete ngwataniro nontu for the leaders to deliver lazima kwithwa kwina ngwataniro rira mujumbe etagi Professor Kithure Kindiki rimwe nona nya michemanio ne bumwe michemanio ne minene ukona barungamana rimwe nya no ukurukira au ukaigwa ukethera ikimiru bakwaria muria barabara ere kwari ya mujumbe daktari muria ere kuma Kanyakine kwina mabo mitungu umibangirite atia akamwira fairo eu ndeto goro nkamitega na ndi bwagarira mutorio ku enakyo ijo ndo twetabia thone wethiria barabege kiptiri ara barabosaba irio ni antu bakwenu ukaigwa nganiro inyotare menyanu ije akoba ngore kubwirite kwa atu batere okera batwi rira Kithure Kindiki aria mwana wetu itukumenya utikyo gikeja kia rutererwa gwetu kana kiumbo otethia mwana omumiru mwana wetu amba kwithirwa akirega kira tubati guciuria batu amiru tukethwa aturitie atia uga bau bangi bariungirwo ikundi kagita kau konthe wakinyiro rio riungirwo ugeche upe achokerwa kairi uga withirwo ritie atia kagita gaku bangi bekwira cheupe kagita gaku ko riungirwa nagwo kabera riungira ngino murimi uni bwandiungira reja thatu bandaye ko wikuthwa okethwa oriti batu turiuga gikundi gietu itu turite gikundi Mount Kenya turiuga tunenkere Professor Kithure Kindiki kanya kagita kau ajukirirwe Biblia yuga God's time is the best au ajukiririe rireu no kwithirwe to no kwithirwe uria uretete rireu umite aya ara ki mustari jwa mbere na remiru nya na gwitera inine atigati Kithure Kindiki achoka no athaga na rireu na nukuona uria mikuchitie mieri kenda ugwe ngira undi antu bakiona tangible project te mantu sijui murima nini nkwirira kairi ngichokero aria ni ntaigwa njire gwitwa Kingpin na mwanga thaa ici kire mianka iri twithwa turitie ate cheupe tugachoa thirikari mianka 5 tuchoke twakinyira gatigati karwiro wene ngurukosi ne area umire rainine tokaba inya wite rwiro ne origitie ore ngurukosi wene ari mubakwenu are ko cheupe kira mpenda kuga kira kirio thaa ici batwija Meru ito han kuma kire thirikari iri eriku tuone maendeleo kuma kire thirikari iri eriku batwite twaringite kura twa number 4k votes over 400 votes akure uchi atu ikaurira kithakene mbonye mujumbe uri oreta wa Munyoro bau bagwitano au mabarabara no kwe barabara waigwa ri kwa wa Munyoro kwe kigina gi kwa wa Munyoro gya kwa kathoko na ndi tokebera thirikari je umeri kwa arabi kurugera ugo wete okegerekie nine wethirwo oritia ate cheupe batu twekara uri ko bikurugirwa biongero chumbe tukamenya ni erekirwa chai kwethi erienda chukari tukamenya ni egwekirwa pau bange na ukieni ni ibaterie kieni tukejorira no ugure umete rutera rwa Southiment mpumete Southiment ya boge taste yes no twere pengine no ntukuna giuria ngokanide kuria Moses ninkwenda kuibwa anse kukinyawe ya kethra kuikyo kwi mirandi tangible ira bomba kuthwa bogi kumiria ruterero ne rubo kiwa yumaniti na mwana ojo no bukui mwana no okathetu kama Meru kenda tona kwethra kuna difference between kwithra bwina mwana nu na kwithra bwina mutoro ngia o Munyoro kana bo bangi bombite kwithra beku magitane jo jangi nkambiria uko gwate mbaru bwega muno
ndene Meru uingana Kenya yonde uingana Imero county akina national polytechnic ijiri inyore otothikirite agasachi au Imero akina national polytechnic ingana ijiri twina Meru national polytechnic na twina Mitungu national polytechnic thaa ino nkwire na mpumite South Imenti enrollment inthiru Jumere gwitithwa national polytechnic na ari ariko mujumbe daktari Chandra Kimwiti yajukiria arito 800 thaa ici ukinya Jumamosi Juma ni ariri kwandimiti nkurukia arito 900 cukuru eu ari Mitungu iri wethwa national polytechnic thaa nyomba inyiti ungana bari jaba kwira tukitire tibo room turaragio ugo operate ile bedroom na nau angi na kitchen nyomba itikungana buru Buibu ambere no mbugene achievement nonto kwethirwa Meru tuna national polytechnic ijiri ndene Kenya yonde that is an achievement thai ya diploma chiegetirwo ara Mitungu short courses chiegetirwo buibu number 1 number 2 nkagweta thoko ichi gwakwa thai out of thoko iri gwakwa Kenya thoko 100 thoko 17 chiejete Meru county ogo ino ntonuje mathabu ugatara ri 17 out of 400 % ingana iwe kethwa ejete county imwe tukauga ata tutikwenda na antu bakauga batikuona thoko iu kakoromone kujite thoko ingi milioni 800 nkubu thoko ni jite milioni 300 mwichione thoko gegwa kwa rangia milioni 50 South Imenti kama chege thoko e musingi ne nende itetie na engineer site milioni 56 kinde kinario ejete otega kwetha engineer na gwita ngugi ethiria e musingi ne na hakikisha na within 9 months chiejite thoko wikethwa itumairo Nito kuendelea ni kuthitiro ngugi thaa iji ni kuritirwa ngugi nigwa as in emuchione iri around 95% complete nonto ni akirangi na kila kitu iandi ngove iri akue kunenkanirwa wetakirire iri na arabo kama chege engineer site material waigwetika gwetika kuma rira mbiriria tarungama kwenjere iri au kama jumbe daktari Chandra Kimwiti urona aja ingwetikia no meonete mitambo ne kuma mikumbune kuitia irekirwo rami na ntuko ijiri utuko bumwe runene ne riri urikia rami iu ichi achievement ira tukugira kingi nkunengere example cheupe twina Meru level 4 ire level 5 ire twire au thaa iji no kumenya itete level 6 yes wenji mberu ire rare ara ya itingugi para bakwita ngugi cibitari ire ankurukia itingugi ngiri ijiri bonde michale ire itithwa national government utikuona tukethwa mwana omumiru agatetheka bangi bakaandikwa kungi no kungwata kenda batetheka Meru ni etongeretie gi cancer screening cio ndikagitairwo ariku au ajibetu batita na aria Nairobi Kenyatta paka uma Meru paka ite Nairobi no choka mwaji nyambere akinya no atiritwa na rire ngiri 10 no ntwarita private atika matwa matatu anga maguru ije imbianga ku inde thaiji interview byo tureteria ariku tureteria aja na imwana wetu professor Kithure Kindiki riu thirikari iu ingi atwirio iu enyororo na au imbieretirwe Meru tangible ngwatirite au no rikana twina industrial park roire 500 million ire ga create job direct anto bakandikwa 700 na indirect ikethwa ina nkurukia antu ngiri kithomba para bakomba kutha baki benefit wikinto bia wale bikagura na bakendaniria na bikaya undead value no kungwata so ijo jamoja maendeleo jara to baterio tega within a life span emieri kenda na biumia bieri professor Kithure Kindiki utentura na ugwetu ndakwira ne abogeta east kwina abogeta west ngutarira mirandi iri nkwene ugete egoji na arabo gwetu koti ni akirwe ugeta South Imenti na aria mpumite thai witharimirwa mwana aja nkubu ukina mira kaguru ukanenkerwa mbathi ukanayo mbathi certificate iri au civil services chiri akuina mwananchi na igũkũrũkĩra thirikari yo no tumantu jaja jambĩrĩria rĩrĩa harĩ kwa interior wa deputy president aja gwatanjira mwanka jakinya muthia cheupe Kendo no kenda kuongera mantu ya sibitari yetu iretu level 6 enya nande inya sibitari mawa nukona thaitu na wandi cia rume uitonwa muntu wake awasu na wento murume patu kana kuita ikumama no mutindo
hata kwa thirikari yote tulitirete ngui kiani kia maoa right now kiongwa kiite wakwa nwaka tuikiro kwina antu baraba yite kiani jeshira yire ole kiani kiupa thima kenda babwithia barua kiani kiukitiani but no tu wako rere tukwari au tenda ya nyithi ya bridge ya nyithi ni turire yumire no skumete kindiki na tuane thirikari tutete ya choki antu betu batikwira uringi aino omuswa mwanga Nairobi ya thande no ibirwe Ruto au athirani anjire na kuru makero doreti yete kuma makutano mwanka makutano haya meru ringi panu anjire na hata tuane thirikari tukurutango losi nabwe cheupe mugara muwe akiumpe ndio menya kuna project nyingi sana kana promises nyingi muno ira Rais William Ruto bekete kana ekite kitara barumba kura na ndi kwa tuika promises ni ra take it long kwithirwa ikionekani kuritirwa ngugi no tu ya barabara iu nyingi nkugo gwitara thai ni barabara iratoire itaru rionde na utingu ya antu barona ikiritika mirandi mingira yekiri ni thirikari kwa tukete kuritirwa ngui na kwa tuika antu bakwambiria kuthira trust na thirikari rero thai so I don't know na tatomba kuthire kana babu bombo mbira maybe no tu bwana ground na tapo ku ground thai kiwa considering miradi yonde cheupe kinya itare mili Moi Kibaki antu Moi Kibaki ari utonya ethire thirikari nthiru thirikari yete collapse no kugwa ya tonyere area kunyilia antu akipangana cia akiuracia twakaya miaka ithatu lakini yuena mtungu ire kurita uthai Kenya tuote president umbo kinya Moi Kibaki tai Ruto arakirire abangate to ciake tai no kuo mirandi ya yonte irakwamite ke wita swa deputy president na arari na senator na committee va senator webte no kugwa bakolelia project ira cia kwamire Kiambu Embu Meru Isiolo na Nyeri kugwa tota naura na nya na ukungi no buo mirandi yonde yete kuri okwa no to mbeche cio cia kwana Ruto baruri mbecha kindiki ya kindiki au kumathirikari ne Ruto ne ya onelia Ruto tibu batero ta otwete tota a tukalainisa au lakini oro ari kwa ta mwira yau orona tugoeta njire maneno itakuwa mzuri wewe twende namna hii bana kwa tore tukua mutongorio moya kinya maendeleo no buye yao lakini una mutongorio moya my friend wingangana lakini ndake mwisho wewe okay so babu bonje nzibu kuibwa ibwe kisefans for now thaiji na nyaruju twegisi fund nontu mtu naeja ko mawari ye moyo kwa tweka professor Kithure Kindiki kiri mieri kende ngukarankiuga na biumia bieri mantu jau jonde okugwa je gwetwa thoko nambi nombite kwithirwa akigita cheupe ikuonania muntu u hakanenkerwa kagita kau gatigere mwanka tha itwe na 23 months itigere mbere turinga kura kuonania hakanenkerwa kagita kau inyamirandi iria kuonekanie kwami ikethwa tukiona uma skoka ndi antu baba kira batigerie ni aja menye inyaru mwitakirwa antu kwimwe cheupe kwibo betura material itakirwa antu kwimwe kwa ukira to batio churi ikumira au professor Kithure Kindiki atonyera kumira umurimi u atonyire mundene tio makanya bara batindite we muriko jo abaju kinya kugwikinya okoro menya Kindiki kwo baba kachagwa karokete mundene Kindiki atonyete tha 10 ara tha mugwanja na no kuona thai muriko jo na ara juri kachagwinya ga kumwita kithioni ekuraja muno maendeleo ja ija kuonekana kwa batu atuge personally jandu kimbe
atokethwa twina kagita twethwa twi patient twetere nontu nuje buruburu mirandi ya thirikari toke gitagwa ou nyagwengwa cheupe nuje kwina mitaratara iria gitahatia ithingatagiragwo indi kiri mirandi iria ina mbecha thaiji no gwitokethira mirandi eu itite na speed iri iguru muno nontu rira thoko kaigua igutengerwa million 56 that is a program a project inene whereas project eu inenkerwa 9 months akariba ubethwe bado utonya thoko na eu ikuona ni thirikari eu ni kwenda kundelivira mwana inchi uju na inyanja ine etuma iti maendeleo tegari nyana na tumite nja chietu njere ri tuma batitha bena maendeleo muchia mwekuru na mukuru bakararo teta waroka nje utikagurwa indi njere nyagwa twiko tikyo bwina kyo buri urania nyino karani mbito kurugo kamwira igiki nje urone ni nyoka aroka kabo kundu endubia indi kagite gagachagwa inya turungi itaruga kwa nje nontu gutare athiri professor Kithure Kindiki mwana wetu aranko ijeria mono imwendithiri no kenda athiri mundu uci atitune wairwa metho kawathika no ethire ogo tuko tuika cheupe ko pete ngogi kwaku iko gagunya tukiuga kimiru manye tuga kimiru na tumite mwitonga atiranduka kwa kari kanagua na ndego witire otune ya mundu uci metho ri no kwona jabu kagwatanira na yesa ira Kithure Kindiki akuga no imirio kibake atwire kuga no yo moyo ugire gikinyata na no nyaruto ori kuthai augire yesa mwankanda rike muicho kiri uru na nenkerua mbaton indi ugwa kara weru more wambiririe ricine na ri onu kwana jako wa mbaton toka bainyate ira gacheupe Professor Kithure Kindiki DPOK oringi 2027 considering relationship ira bari niona Gachagua rikana Ruto ni mtu umite thinene sana kuringana thina yani kuringana jara atarira jijo kurukire gitara ya Uhuru na raua na kahapa wa uni na nyamurungu akantethi nga president ntienda yaran kurukirite munini okwa kurukira mantuta ja ijonekanire na gwatuika bakwathukanora bathukanire na Professor Kithure Kindiki ajira so now antu bakoria atiri kuringana na ruma sira chietete ambere au sure is it possible uma wantu bakuwa Ruto no a drop Kithure akajukia kina Gladys Wanga be iba kueta eto around now na bangi baba ingi akajukia antu tabau ukia kuthirwa iba komena na no yuba umaniti no baruirete thirikari au sure wi akithirwa akimujukia kaire ande cheupe yu project na irorona Kithure Kindiki agithiuruka tonto naraga moyale agugwa arora irutu ara test water karenda bona mundu kethirwa akomba nokugwa nya kando nyangu na maendeleo mapato ina nya maoriara no kuona Kindiki no mtu muthong mia maprofesa mando kwenda pole pole lakini mwisho akalipuka ombom no na jamaa akile pole mota brown nini my friend uona amesema ni wala kwenda no dhani nao kanto baraya bakara ondura then ngakuria riri nyato akompea Gachagua ari kuo iri ari deputy president rona mchemani wake hiyo yoro wake Ruto na testire wota na rona njamo ai sawa na onke otong kuthira ankwiro moru ari Ruto agenda wasiete tonto 7 aneke Kindiki rutera ogugwa wambere ni ngolo ntumu supporta na musupporterai nkagwatira au ni ande tukiria maiki au mbuge atire cheupe last election twari namba 4 kura yes twandikithitie kura ngiri turingirite thirikari kura ngiri magana jana no kungwata thaijire batio nontu no tukwandikithia kura no tujukia kura mwana wetu na hata tumbo wako refused ugwa we na mugwe na no kuona kira witite oratha
Kikaura okaratha. We wathine kwa nukwene nthia witite oratha. No riuga neu. Kwethire kurira au kithakene kwa karatha mbi. Ukachokia mugwiju waku nthukine. Umenye ndere ndengi ukugitatia uchokia wathi bwaku. Indi for the time being itwe patient. No ntutikiriria kirio gitwira 2027 no ka president. No kungwata. Indi kiria tuici na kura cietu iria twina cio 2027 mwana wetu professor Kithure Kindiki deputy president na Ruto eri president yo William Samoei Ruto president anto bau bo bairi 2027 yekinya asubui tobalinge tutamu yao enjega Tutam. Okay, thank you so much. Tuchoke rutere rwa mantu ya capitation. Capitation ni thiri twegireta thina muno ndene Kenya na ituonete arimu bangangite sana. Icho ituonere rais na ari na muchemanio munene muno jo arimu. Na arimu baris concern ya kwamba capitation yetu kinye skulu. Na nya president netekiriri by the way netekaniriria abo. Na ndiko atuka kiriana ba primary babatere omuntu na batere kuona at least 2238 shillings na bariona 1700. Waya kiriana baba secondary school oatirima bari nenkiro 17000 na bati kunenkiro 22000. Ruto netekaniriria mantu jaji onde no woni makwina thineu na auga na ndembe cheiji bakiethra bakinga that gap between the two financial year chijite. Do you think the needs ya education kwamba kuthirwa kithirwa kana igietera mwanka financial year ero raira jijite kana yutijite we considering atiari na bonjire engi bena muri iba kure moni kurirana bara skuru kwa tukana baba ingi ndai pati skuru no tubako dabate komba kure afi. What's your take? My take au kure antu thoma anti ugaiko na ndo mo beneficiary eu gwita kira kirio ikware athina inya disbursement ya EROB ni rari na thina kithomo indi thaizi mbecha ire gwikirwa ira ciekiri 7 billion kiri EROB thai ngukwira u nyanga kuonia account yakwa kiri chukuru cia TVET na universities tuition fee thai ni rikenu ayo kintu arito batigere beterete ni upkeep kukwira atia mbecha ici gwatuika ikwari na ndiri kira kirio ni arie umauge thirikari no yage mbecha ucionthe kwa kagita gaka indi within a span ya 2 financial years bakethwa bari kurikava marando jara thirikari ministry of education eoni machukuru po ibu gateria no ntwero batwe baraba inge baraba apuraite kagita kauga kuruka last year September batekiri mbecha inde thaizi ire gwikirwa be gwikira cia last year na bachoka baka gwikira subsequent no ntombecha ire cionthe thirikari ire gwikira mathabu jatarirwa both cia ire bata ari batekiri na subsequent kwa hiyo manto ne ja capitation you can attest to that. I can attest to that na message kana prove irio mbecha ichiambirite institutions last week on Monday irio mbecha uchiambiririe nuje arito ibaba ingi itiomba gwikanirwo rimwe indi wona process ira yambiririe chita igikairwa kwa bakagwata by the within 2 weeks ngwete institution ira nyingi kietho irio gwata tuition fee etigere upkeep ya litokere universities na cio ingi cia primary schools at least bagachurwa cia financial yemwe cukuru iga stabilize kuringana na woni no kungwata cukuru gwatuika mwarimu na kumba kugurira rito bara choka iba kumba kugurirwa into bya kuthoma ingwete kia bagetera au angi anto bara barite tenda machukuru jau bakomba kuthwa bagetera bunka kia assurance irio mbecha ikonora ingwete kia cukuru ikarana indi kira kwenda kuga kiri thirikari iri eriku no kwithirwa ala kanyumene wala twari nyororone mantu ija thuki indi kithure kindi kini aja ari thaiji nkuona mantu je sasa no ntugategera ko murindi bakenete no ntukwetha tuition fee gwikirwa iwe kweja assurance upkeep iri on the way muntu tekirwa upkeep tuition fee tigwetekiri kaba wikiri cia kuthoma ukaregister kigerio ugatigwa na ingi upkeep ekwe gugwika mtu nori atire mtu nori inathine kuma bwana Kajana nontu free education ithiri tweri kukumegitira Kibaki
na mantu jara ya ushundi wa thai ja maingi ya tethero ja kioneka before. What has changed? Nonto mtu no rimbi vichenchi nonto kethera mbechi tiare education nanto nano no bathoma na mbechi tacherero nano bethera education system is smooth imbibira chinchiri dai oni kulingana na oni no mbijire au kwa imbira chinchiri kagi totiumbo compare population ekagita kara gakibaki kiri education ara nto baba ngi batenda akithomo na rĩrĩa 84 yambĩragia inya yongwa nĩ ĩrĩa thĩna nonto anto batenda kuma ki ĩrĩngĩ kwĩra anto batonyekie 84 ikwari nayi na thĩna na thirikari nĩ ari na thĩna nonto gũchinchi anto bau batonya kiri another program ya education ikwari na thĩna kingi kira kirio kwina big number jathayo gatega kiri enrollment ya institutions na universities no kuona kwina namba nene cheupe no kuongwata na kiri allocation ya igina bibi no kwithiria ministry ya kithomo mbeche ire nenkeri sometimes igukwithwa kwina jana ndi ukethiria enrollment ya rito baba gutonya for example September intake jijiriku institutions mitongo unkakara nkinenka ira preference yamenyeretio jukia rito 300 no kuongwata chukuru aro basanden eko jukia rito 900 times 3 utikwana gukethwa kwina thina nonto kwigintu gita kwa competition placement ya rito ba place kwa gonto igintu gita kwa COOPS ugatumwa institution na ina aya levels of education ugatumwa area no kuongwata kwembeche ile institution yekaira kwa kende kaira arito bau utuika gwe competition ira murito akugitatia akuona inde nandi ukethiria enrollment ira yari January intake no igwiteke gitatia igichinchagia inde ingwitikia within a time nonto mubango jojo wa CBET ugategera kenda witikia thirikari ni kumbana na ngugiu irasi bia CBC within au CBC ambiria ibia kirasi ngiri 16 ndene Kenya kuona ni nyana ara some places na gutarare na irasi ana bena kirasi kira bagatonya next na kira kiaja kwa priority ichukuru iria itina kirasi kira bau bangi bageta grade 9 okuongwata ira yari na kirasi ikagitatia igetere wingi tina kirasi ikagitatia igakirwa kirasi na ingwitikia tukario na wonio thirikari ni oyo nkejira uche upe no ntwitire kithomone mbuge kuma ndiguru irombo 1963 twagwa tochiati utiringi arimo bandi kwa within mianke 3 arimo ngiri 76 thirikari William Ruto within a lifespan ya mianke 3 inyagwa no kuigwa kwe mwarimu atwire kwenu mianke 10 ate andiki ndi thai ngugine na payslip within 3 years nageretie at least inya tukauga ungi murito ati urara kirasi ne jarira kagita getu ria twathoma ukethiria PE cio nyingi nkurukie ingi thaici no tuge aritwa bena arimu na mbere ya paticha na aritwa sawa sawa lakini naro kwina thina ingi no nturi uri joka tirima arimu baiba kutheta arimo baba bakutheta bakiwa bate kwandika ura kubatere nontu uri joka tirima oni ndenderi ndina murito ndaitana murito akathiria cukuru akamwarimu akeza a promote akasinia nkurukie antia oni ndamuitana number 2 weje ukatirima cukuru imwe kwina cukuru tina arimu adequate yes bakwana na kuringi tena arimu bakwana indironere professor echontuku arimu bari narakiwa ibagereti muno no nturisho batere kwithira 1:40 mwarimu mama batere kwithira na 40 au akinyethera batakinya kabisa batibagereti kabisa kuona mwarimu akwithirwa na numbers irabatere kwithirwa ari no kenda arimu kinya batikethe bakinyirwa na ruto nwe au bakongera kinya mbecha chithirwe ri se promotions irari 1 billion I think au bakongera kinya 2 billion kenda gutwika ari mo bo promote na haraka nonto ndari na ari mo antu kuingi ba kupete na nati bakiwa urito katirima mtu ya mwalimu nge baya na no example urito katirima mtu na ru ifrainde ukwa barua promotion uritayite on Monday kinyotarira barua heu kinyotare allowance kinyote borethia so kwatwika antu bara nyeba to faidika so what should be done gutigira kinyari mubana ndi promises ciao kinyinzi kumba kwithwa ikiujurua kira kibaterete kwithwa kigitwa mbigagwa arimu inkaranagia na chore bakwa bari arimu kaigwa sijui C2 C3 something like that kira kibatere kwithwa kigitwa ingwitikia igetie commission teachers commission
review mantu jau jo thenya thirikari kabanenkera 1 billion iwe kanenkanirwo no kwa tuika cheupe itete ngugi mianke 5 kana itete mwalimu alita ngugi mianke 10 kesi yu chiao kwina senior teacher ura baitithagwa no kungwata na nde onikira mpendekia igotwike kiri teachers commission kwina uwazi gutiga twike mugambika jana andi kwena mianka 23 ari ya senior teacher mianka 27 na kwe ungi mwalimu ure mbitane na mianka 45 ata senior teacher kyo kyo mpenda gutwika kwina uwazi kini kinamba ya ritwa nkanenkanira example na nara mpumite cheupe kwina gintu gitagwa antu batamenya administration centers kana sub county rire andi guru gairwe no unamba cia twanya cio andikana citagia Southiment mbere ya twire imburoko igwatene Southiment yonde kuma mwito mwankanyaki inde thaici mujumbe daktari ari gutonya atetheru professor Kithure Kindiki ntiriganiru ari CSO interior nontu no wejire goji ikia sub county no wari goji Thai Southiment ina sub county ingana cheupe ina sub county hithatu. Yes. Kuona nena nde ari mubaraba andika kwa kwethea ni arimo 70 Southiment. Thai be andikwa arimo 210. Noko ngwata kuona nia mujumbe ora mujumbe agukubia kwithwa kwina sub county ndene area ria umite no wo kuongera twanya turia na irasi bira biega no nara na thoko no wo gakuberia antu benu naria kwa ukira mpenda kuuga mono kire ajumbe area nyingi no gwitoka ethiria cheupe urithiria ranch antu ibaringa kuro kethiria some places jaja no diment gwitikia sub county ni jirite oma ugeta nara gwetu sub county ni ngana ni ithatu rira skaliba prison bandika kwa sub county ya skaliba 5 Southiment yaandire na skaliba prison 15 utikuona nambe twanya twa wandikani iri iguru thai TSC to kwari une tumirite internship twanya ngiri 20 kwathira tukaeja no twanya ngiri twanya mugwanja sub county utikuona Southiment igeta 21 Yes. kwa uatongeria barabe kuche upenkiaria ibo babatio chwantaira no ndugategera wethu ori ona constituency eku yonde ari ngikura constituency yonde ina sub county imo utibaganye gerio chwa maita 3 chanara gwetu nchokeria mujumbe mwiti nkatho no ntuthayo geto sub county ina DCC oyo o sub county ina DCC oyo na no uo kuthia unduma ira wananchi pakugwata kumania na thirikari. Okay. Chokeria Ngakuri kiuria concerning that baadaye. Kengelau unkera rimu ande bere na rora mtu etro ya na mbere TNC teta akira no musi nokona nto daya rimu awa ko ni pamirwe abari tanchi tubu endo oyere namba weto kira no musi re no ke ya uri ko no musi etorombe ke baro ya skuru tere au uria efu mia nyo ruare o ke to na ndigiri efu ari na na ari kamia no wadangu twange yoro no batu ngwende mwe Lakini re bwana Moses kutupata kudra kuna system like system of course irio system no kuonania cheupe na yukire TC namba ye maybe to 1930 kana we or something na ni kuona ni mtu ujo ataandikwa atiki system we kuandikwa don't you think kubatera kwithira kwina system we kuonanagia ari mubira bathirire this kende gitera kwa tuko ya TC ni kuandikana bagachoka nyuma kwambiriria nara kuringana na rira mtu angira juitire uye dorembe yapo nonto ukua nonto dayo kona rimu abandiki kobe nenya miaka 30 yes ukethera muntu miaka 20 ro thate atande kwa lakini no 20 exactly nonto no na ari ngwene na ari internship no ko ni family wena miaka 30 ku na u utarwe ngwene no rwe ita apply o ikumia orando oyo to o witikiririe ndiko akaro lakini kenda mutaratara we kwa tukobara orotiriri college ne itara diriri aro tuo batere kwandiko exactly nonto ye nonto I'm very sure nambera kwa ya TC number ibonto baimiza wa thirie school make sure wina TC number ingutikia TC number yo tetheri mantaja oni nkauga atiri no kwithwa kwina weru mono kwina weru mono na ara ki thirikari nonto thirikari tio employer
thirikari mbeca ku release kire teachers commission no kungwata kwa ukira ndende kuromba thirikari inyerie na aria aja ge teachers commission kwethia ni okwina mundu uge weru tigutwika uria othiritie 2018 na uria othiritie 2022 na ndikirwo 2018 no akurima mpempe kingi na kiombere arimu ni atanocia na arocia bara bena aria nja ngugi cia internship cia tumerua ibatie kuga kamuchare ikanini inyaga turi na arua Kimeru TV kwa twika kwe muntu kwandikwa uria twire gwita ngugio at least weza kwa kanya kwa uo tiomba kuthwa no kurega ngugi ya internship were asira confirmation yekeja witwa mundene uretwa kirasine witana nonto ari okwerwa internship ni okukwithwa gutina mwarimu okongwata secondary school na ina deficit ya arimu bairi boga iko internship bairi ariko au a confirmation yeja bagaitwa bangikaja to babu boka confirmed kwa arimu beto ibapura internship yu ibatige kuga kamuchara ikanini tonya internship mwanka jumwe wega bo internship we TSC ne mwanka jumwe kumira wangi wetere wandika ni boje we confirmed inde imbio gatetera ugi otikugitabura baba bengi kwe wenda erite ni apply ambira nte apply internship ndenda PNP na ndina PNP eri umakiri internship ri hawo gokethwa umbite ori ku ugakuruka bau bangi bonde borira inine gutwike igwa number 1 na ndine umpenda kuga uche upe. Okay, thank you so much. Tukithirikiria mantone jarimo mantone atukuna rimo. Don't you think Moses no kwithirwo kwina corruption no to kuyondo onete kingazetine sometimes back kokira ka mbeche ira nyingi tiuririte kisukuru ite non existence iteo lakini mbeche ira wata watrima chukurira nichekeri capitation wata watrima mbeche ingi chekeri capitation na marieto ya mathuku yatijara jatebatere na ingi cio ti anto biombe bayo thirikari newe bakiriete cukuru cio na cukuru igekira wa mbeca lakini ukiawita ground utekinya structure utekinyete utekinyaka ikibao omba wita wathima kibao ikikirisa mwana na roa iruire lakini uticukuru ile au don't you think cukuru moja ikana mantu jamaa jaisa cha utoma kwa twika cukuru ile ibatere ciongwa ile ibatere kuona mbeca yo ite ukinyirwo ni mbeca cheupe na ro iponto kuona Dr. William Ruto kaya president yetu na arete tiarimu ndenya yoro kandi nicho na betete mantu ayo ngono mwanka etho ayonete na Ruto yawe basu agiroma agera nyambunge kuna corruption no na inkwenda kundili nio thainde niro aramure kundili nio ngweti kiarete tiarimu kenda bongo aminya ndo to yang kunyu yanto au kudithia corruption yau ateli leiri au isi William Beche isi mwarimu rana ciana baraikinya anto bau ngwetikia nyume meri le manto awe retho ya thirio kunika gwatira au atiri cheupe mbuge atiri it's upon TSC na kiri kithomo kiri ministry ya kithomo kwina formation yenjaga muno kuma na ara mashinani kuma kiri mwalimu munene o cukuru senior teacher kuitia kiri munene o kithomo sub county DCIO kuitia buru mwankeguru kiri county ni atakwa gukethirwa we mujumbe umite constituency na constituency ekwe na cukuru egwetwa rietwa rina na nuiga gweri kuna weta na ara kimau kwa thirikari utega gifairo ni kuona competition no ti uteta call bride na aru akoria mujumbe oguntu kuna na ije cukuru na ire location ina cukuru na location ina no kungwata kwa ukira kirio ithuru the system ya TSC inyabongwa menya gutumba kuthwa kwina cukuru for example egwetwa inwe njamii ire au na TSC ne meandikirite arimu indi utiari twabari kiri nemis nuje nemis ire tumairo ya rito ki system ni okethwa tina rito ba nemis were aciarimu ibagwitana na ibakwa kwa ni family ninge cukuru ire ndi teacher exactly maybe beri to kuri biu no kungwata kwau it's upon thirikari no ithwe ni urekeria mbeca it's upon ministry ya kithomo kenda mwananchi onango uni ngweria cheupe nkaria uwazi nonto kenda mwananchi ujo na murito ujo wikirasine uteni ndi arimo betho abandikige cukuru egweto inwe something nyaja arimo batano no te cukuru je ibare cukuru ere o enjega cukuru ere kuoneka physical baitanagio no kungwata na kiu gigatetherua
mono ajumbe mujumbe ura wina nare arimu batekungana hakikishe kingi ministry ya kithomo through it administration iba batio confirm menya imbona ndina ari mwenja nkona ngare ministry ya kithomo ekuruka na nchokerie mono unpenda kwaria uma mujumbe wa South Imenti nkatho kiri ngari ciane nkanairo cia ministry South Imenti nongerere ngari ya ministry ya kithomo kuonana na ndi munene o kithomo South Imenti aigwa gwita cukuru ire ri mamuru na aria ona kwethire ndi teacher ariku ikugia ngano na kiu ikio gigatethia kwa hiyo ajumbe formation ije administration ya arimu abakare asinayo Colias gutwike iba kugwatanira kenda aritwa na arimu pomba kuthwa bekara bwega cheupe. Okay, thank you so much. Nkona yaka tukajukia ka break. Tukajukia break kidogo nikienda gichokera ngwata thimu zimepigwa mingi na SMS kinya chimbo bakadhangi wata SMS yaku kumarutero Facebook na kinya SMS ya kawaida kiathira nkiwata cionde kagita katikore na mbere kuthira kintumira SMS yaku so ka break kanini then ndachokera tugeta na mbere na rwadi rwetu rwa ntuku na kiwata SMS yaku pamoja na thimu yaku kaita kuraja. Anuiji no aranire no bichichia Meru TV na There FM wakaigwa kore no ntobote okugweria kumakire programu ire igutaruone na ndi no utume maoni yaku gukorokera email yetu iria ni merutvcomplinecenter@gmail.com kana turingire thimu gukorokera 0114 190 962 Meru TV kionere mwanya. Okay. Ibwega sana mutekeri wa Meru TV ngatho cia mwanya itanambere guthrokerania na tuguchokera ringi nikenda tutanambere na rwari rwetu rwantu kwena rurikana Dennis tundu tukwenda ruga twina jenzi tukwenda kuigwa antu babethe kinyabo bari thogani atia na kinyabo mathogani jao ni jeriko mtu ena right ya opinion yewe na kwa hivyo tukwenda ri tukwenda kuigwa antu babethe kinyabo bari thogani atia kwa hivyo tanambere guthrokia ntumire SMS yaku na kinya rutero Facebook Meru TV Kenya bila shaka nitakuwa nazishika nikienda tukoona mantu jakaria tena inyana guthrokia ngathimo yaku nombe guthrokia ndingira nikienda tuimba kwithirwa tukiaraniria imwe kwa imwe na tumbe kwithirwa tukiona na atia na kinya ruterene rwa There FM 101.2 FM kiria thikiri betu ponthe bara tuthikirite no tutwi live kinya kiri ruterwa There FM no gute nambere kwithirwa bugintumira SMS chienu kwina mtu gwitwa Viska Olebuni arimbira I support the level 6 idea and the program. By the way, this is right for you. By the way, is it right for you to question your boss? Kiuria oretie then kwina mtu kumbira aritwa Dennis Mwenda akambira watching live listening yes aka Ambo child of God from the Mangiri. May God bless our country Kenya. Ibwega sana mtu gwitwa Masi Mthiga akawito tuko pamoja Masi na kuona pale thank you so much no tupo kwitana mbere kwithirwa ukiaraniria na batu ruterene ruro Facebook then kwina mtu kumbira
kwina mtu kumbira MC Tesh akaruga kithura kidiki all the way mpaka 2042 Gloria Mwirigi akambira awesome, thank you so much. Lilian the Queen akambira ask them what's their take on Gachagua running for presidency in 2027. Note une opinion yunwe kwende kantoni au mtu kwetu Franklin Kabiru akambira ako tuko sawa. Jacqueline Makena akambira ako tuned in. Thank you so much. Nontuba kuita nambere kuthiro keraniria nani ringa thimu yaku tafadhali ringi komba kuthiro nkimigwata. MC Phineas akambira katheri yako in. Kwina mtu gwetwa Asha Mutharimi akambira following, thank you so much. Impress Susi the presenter akambira tuned in. Mtu gwetwa Faith Gishuru akambira inde borie babu na atabu changia kire youth bangi kumenya bakujukia kura kumenya bakujukia kura chiao nikienda at least mantu jato kwari ya nimora nonto sometimes ile toka atirima youth bakuringia tuma sana mitandaone na kinyana wiba kwari mno lakini batena kura batena nyibande bamwe na babe na ibande bateko juke kura na bajuke kura batiringa. So what are you doing to make sure at least ibo ko mobilize youth bangi kwithirwa bakijuke kura nikiende gitarara kinyaba mbakithwa bakiaria na mwambo jomwe. Dennis thank you so much. Kwena mtu gwetu wa David Ndagara akambira tuko pamoja. Lilia akambira ako tuned in, thank you so much. Ita nambira kuthira ugintumira SMS yaku na biori biaku tafadhali nkomba kuthira nkibiwata bila shaka anikienda tuita nambira kuthira tukiaraniria. Then kuna mtu kumbira inde borie thirikari na tunyone thiritwe gispendi sana. For example, president wetu nari ndawe echo wetu kumanisha ni echo ankumanisha yani njuzi nari Addis Ababa na yukiri private jet ye ikerwa ya cost around 12 million na 12 million ye ke mwananchi wa kawaida imbeche nyingi muno. Considering kwina antiba struggle, considering education system new struggle, considering tuna mantu ya sha yena thina kathumba antu bateko na bateko kwa kavandi rako batere na bakori nande why niki kiotuma mutongeri mugongo thira gitumira mbeche utionde gwita Addis Ababa uri akitumira in other means si cheaper at least mbeche igatetheri nyarutere ne rungi on buge atiri mbere ampambiri mbuge ukona mutiari nyanja itumite ona mutiari ekare thiuruka au njete ga kwethea munga ujo kuma mbaru mpempe ikoira umenje gwikari we impara no kuona rira mutiari umeitia ba Meru town ketite ochwa utugutwika raisi na atumire 12 million gwita Addis Ababa kutwiketite stare ketite ochwa na inya twingu itotara mathabu wetete tauni ni ogita shopping engiri utumaira ngarama magana jairi utumba kwotha wetete ogure intobia magana jairi weta tauni ngarama engiri na ndikira mpenda kuga kira kirio imbie uraisi agirite no ituonere ari gwita China nejire na India jana ndi twina 7 billion cia nithi mburinji no kuongwata ki 7 billion ira ina ni ndiere nyara isi gwatuika getire China kiumia kimwe atumira ndiri billion kunga ke kwina murandi jo na impact jo 7 billion inkuona ni jo gutethia mwananchi kingi no kwithirwe ari na haraka nenda gukinya Addis Ababa achoka ena nguge ingi official check office kira kirio imbeche ire itengeri office for example raisi mbeche iri itengeri gutumirika State House gutwike ichi utumirika gutwike otingi kuongereka no kuongwata no ntukwethea no tarite nja ugo kiuma nja no gutarite mathabu jaku ona witite ogura shopping engiri na we na ngarama magana jairi utikinya na ari ogaruka uga nditumira ngarama engiri mbite Nairobi mbitite ogura intobia magana jairi kwa kira kirio ja Kenya itotege kira kigiri kira price yagirite ikyo tugwirite otega na kaire mbugire programs kana nini thirikari tiumba gwita ngugi onka ijanja chieto ara turi utiumba tindo thiuruka au nja gwenka witethia no enda bangi lazima withwe wina chore no chore abukaragua ndigurwe Kenya uwe karitha ici tutiumba kwithwa twi batu ya Kenya tulitegemea twika itokwenda neighboring countries for the exchange ikyo wanira raisi atetera bari utonya na kindiki professor wetu kintu ja ndora ena ma 129 no kungwata mbecha yetu yagia na value tigo twika mbecha cietu waumagara na aria omendi guru urita kwa twiko kamathite ngiri 10 cia Kenya ijegana no indi bobeja na ndora intare naja begure into bionde
gutwike mbeca cietu nya ciongo icigucokia bariu na kiu ikio kuona thirikari mono igeria gutetera mira ndira rais akumagaruka kana DP baumagaruka gwatwika bagacoka nja nyamu ciari akauma nja ageta agatukia ntuko yonthe ugoro agacoka agakuruma ibu agankurukia tindite nja au ana bakarara. Okay, hata jo kithimo tuigue uyu ariuga atia. Thank you so much kwa maoni yako. Hello Meru TV. Hello. Hello. Yes. Nauliza. Nikitaka kuongea na hii Nyambene. Sawa? Okay, sawa. Hii si Nyambene tafadhali, ni Meru TV. Tena hiyo ni namba ya Meru TV tafadhali. Kwa hivyo ukethana ututhigatirite kwi kiurio kwenda kuri no tumire namba uko turingira. Kwena kiurio borwa take yenu ya Gachagua kwithirwa akiwa 2027 no kwithirwa akirani giti kia president. Take you nkajukia mbere nenkera njuki kanya kau no gakwa maiki ndi nayo njuki na ru ndi nayo ndiuga atiri take you ya Gachagua kurungama president tigethwe na katibe were ya gutumira mwanka thai Gachagua na ere impeached na apiru na kesi yewe tiragitwa no kungwata mwanka thai inyathirika haritia kaje inya America inyogeta ku ibeije deputy president o republic ya Kenya kuma November etagwa professor Kithure Kindiki ndiko ngwata na ibeije Gachagua nyakoti cha Kenya ichije Gachagua na ere impeached na mitaratara ere yonde yabwirite otumirwa kwenga rais for an impeachment ne getire atia ne atumirwe kiria nakyo na apilite gamba ndiko ngwata na ntiona no ndigare mbigitwe mono murito akiuga agacokera cukuru na resort itaumira na ndebe jana kundigaria ari bagacokera cukuru na bando matokeo jataumira kagacokera resort iriku. Okay, thank you so much Moses. Gachagua tuko na mtu ngwasigira kutwania awe pichiro siaku nithire tinge ya mararika igito ukerwa tembichiro anjire kawinde ngugwe lakini ndithaire natoke akuo we rukwenda kurombe tika president whereas we mtu maitia report natoka rombe tika president report miyara ke timbe cha chake Aya, okay, sawa. Akwena mtu kumbira kwani nimepotea? Mtu gwetwa Cowboy News TV akambere history ya mira nayo. Okay, sawa I guess au yako kwa mambo yake, lakini kwa kiuria bokore tubere kiamantu jegie what you are doing to make sure youth bakuyukia kura na beja kudra bakiringa kura tio mtu wetu Alex akambira youth are well represented but serikali nayo zibana ndiki nataka uwe youth ye well represented lakini anakataa hii maneno. So what are you doing kutigira at least iboko kuinsight banki ndipo mba koja kule kwa wingi nende ofisi ya DP tu kintu kira tukaromba DP ni hakikishe youth bonde bakuyukia kura na youth na yonkabera turi a youth tuyokise tukuyukia kura na tuhakikishe tuituria tukuromba itebi nene bionde kirethro MP irethro MCA irethro ngabana youth ituromba idina tukaitho tunobwa ogugwa na youth ai turendo tongori pa youth ogugwa akoroba okora to banogie atu banogie na tino thogu kenda tumia kubanga mbee tu mea onto dore kendike mo youth yo jana bwana ona ekinyande atitima tu genda tumia kubanga mbee tu na genda tumia tithia mbee tu na mbere nukuona akuru bararu twatarite minister bara ingire ngoini onera nto ba ethwani mantu ye tora yeta karaya besi mwananchi kwa yao baigara kiwini utonera okire ndukiro mwabera we kwendeni
Endi ui youth onthe baiturie bande baba tini bande unkawa ukinyithiti miaka 18 tafadhali ndakuromba urunete yo ginene narabari mtu no ye kibande na aciandikithie kura na ntukwa kuringa kura ukiroge mia kura kuete kuringira maendeleo akure ku no toro bwaku no etera wa mana ta no maneli muntu agenda oringa kura no etera uakandome no njirene mia batu bituro ya yuthi mno yuthi wa bangi betha bena kura lakini cheupe bakaroma na njirene beterete kwawe anara manele ara mana tano yara mwanga kitue kaingwa paka ingi lwa kura ira cio lakini ngwetikia thai ayuthi bathai turachano gire Okay. 6 ngwetikia ayuthi baitha wela ini na baringire kura baitite bo Okay, thank you. tutare mutongoria tutare kindike na William Ruto na Youth Bank na bakoromba ite MP tuibegira ubekira no kuba tuwetikio ingetha mu youth agirombete inyangetha ntu umenya lakini nkuringira constituency weke ndio mwakura ni wigaire kwari ndimwa nani kajokiria ucheupe mbuge uningeretie gwitana nduki mbithi oni Monday twari kwa DCC ogwetu na aria twina antu ba ABC na ngwitikia next week registration ya kura netita kwambiria mbira nduki mbithi kura tetuma no buringe tuma gikingi indi numbers cia tu otarwa ukethiria numbers ninkai Yes. kwa ukira mpenda kwira nduki mbithi itio makanyinde eri kuri batu turiuga atojokie kura tochoke professor Kithure Kindiki tumuringe tutamo na kura tuteringe tuma no buine nara no wita muchemanio junde chokaina wa antam ende gwatuka ki muchemanio jo 20% ibo bena kura ende bara be mashinani mtu urio kuona maendeleo urio kuona mutongeria wena gwita ngugi chokia kura itwandikithie kura tuchokia tongeria baraba gwita ngugi South Imenti nara mpumite ni no mbuge Dr. Mwiti na gwita ngugi na aria unda ugire mutongeria ara gwita ngugi nera gona gwita ngugi no ora te gwita ngugi akero ate gwita ngugi menya twinde no twithirwe cheupe turi aria twinde ojo umite another constituency oni mpumite South Imenti na twe na youth bangi baraba umite constituency mwanya constituency chietu itenganene ijanja ira chietu chena aranja na rwa kwenje rugi chapati kwenje rugi muthere na kwenge rugi muchere ende achiari to bamwe achiari kwena father na mother ende nande ukeja na gwetu kethiria ajumbe no bethwe bari obonde ende kwe mujumbe uri ogukirwa majoi bangi ate kumba okuberia antu bawe bwega ende mutongeria uri ogwita ngugi tukaringa kura na maruru evaluate muntu ciuri kiri mianke tano ri mutongerio igukwira one time two time aitite ngugi iriku barabara eje ndetairaga nkuona nkirwa je mikumbu ni ntige kuga ne kugitwa nirarikire mbetire ayo ndakurukira nusu ntakinya mikumbu ne burunare indi nara nkurukirire mbithiririe njira ne nyoroshi na njira wira gitirwo within 2 days cheupe utenindie promise mbeche iteo wega bo promise ira professor Kithure Kindiki cianenkaniri itia forward up ira chire meru agakikisha igotimizwa kwathira ithoko iu utenindi eunenkera mwakurungirie 10 werasi arenderia thoko akiurairwa mwakire thoko enjega enda irie thoko ne au enjoy profit atikuriro nundu thoko jera mujumbe wa South Imenti Daktari Chandra Kimwiti agwa akamuichione ina gwantu gwekuru kwangeria twana ina thoko wantu wagwika matunda wagura matunda jaku watermelon ciaku machungwa jaku ugeka au kindira room gikura au jakara kiumio kienda iriantu eu ni obaita utenindie eurumia antu samaki utio baita no gwatia itwitane antu betu kugwatia samaki jonto Kithure Kindiki ezite na empowerment ati turumia samaki no kungwata ka gutwitana kugwatia bukero bwite banking bwanenkerwa ngiriegana tibugana butuma matenge mbese wichithiurukane au ko baneni bwiriaga within 5 years twiba chokia rira ringi kairi bukero bukugita profit yenu au na kiu ikyo nkuga ni cheupe. Okay, thank you. Konda kwali. Okay, thank you so much. Gona mtokombera hello cheupe. Mburidia kajana think of this cheupe. Is it wise to have
every politician giving education money, so that we complain more number of students. Does it mean that no statistics have been done to counter that reason? Kiunga gichokia mono in dialect. Mwire munenkere example nte ariri nya finance ira tukugaira nkanenkanira example na NGCDF rutererwa ambasari ugeta ambasari iri kunenkanirwa North Imenti ti umwe na kitire nenkaniri South Imenti. South Imenti enenkanirite ambasari ya 47 million kire nkuru kia arito ngiri nyanya para bapurahite 97%. Kwau riri okuventure okwaria manto wa statistics atokamenya te constituency chionde chiena arito the same. Te constituency chionde chiena deficit ya arimu. Kwe constituency ugeta wetherie arimu besa sawa. Irasibie sawa. Menye mbiga gwaja banjoki okaboria bauga South Imenti kero itona itirengo gerere ari mujumbe te ubuga ruterero rwa kwenu bakauga beja bekurukira rungura marigura miche ugire na undo na ati wejo na aria bano no tukwira mujumbe weto no enderete ata mamenya kethwa kero itona ekirera mi nenderete no kubiona rami jere kuma kanyakine kwina mamuti okiama mwanka mitungu igwatane ne mworoga by the way ankwire rami mworoga erera arairagwa rai engineer na mbere tio kuria nitite na mbere nirekirirwe mbecha na chia approved kwa mirandi ire irakwami through kendeki mujumbe eroka kwa wero ukiri akamwire nya engineer contractor na raumire thoko kendeki akinya Nairobi contractor gachokete mbecha icio norere Moses atira atura mujumbe ogakira no bakuberi kana atu bakuberia kazana na kuonekana boya akabaitiringo gimoni. Oni cheupe kukintu tulikyo thirikari ya Kenya Kwanza kanti kuririkana kwa nyumba sioki affordable house wow wa meru wao magubwa na njirera Coca-Cola yongwa era contractor thaye njireni Yes. ate ugande kindiga ate tukuberetie na into onto jire Coca-Cola aya ni ntukwira antu bare State House ai no go contractor njireni ate ugwa thirikari ete na mbecha Ruto arauriri mbecha arasuire mbecha cia kurutira antu betu ngwe na thaĩ ngwe iswa ogubwa ingwetikia kinya na ara mawa kunda kwa usio kono si oku na antu abate kuelewa ri maana nyumba ira aponda kwa usio kwa auri na ingo kethiwa kwa right timbini oyo kolelie meru ri uthiupa meru buta change no gumenya nyumba ira ya change ante tu muntu weto getha slums na kibira tu nyumba uturagu to mabati ukuyo athe mangoro wa yaringi au na ate andita change Miare mwe katugoro akiroto antu atwetera gitimia rundi turasi ciuria bandaye ngona thirikari no turite angona no tutethie na ngona tugagondelau mtoto kwa mwakura 2027 yani Kenya kaora no gona Kenya watu atatela Singapore and kunge David president yakuwa Singapore itware kiwango kimwabo lakini nonto wa president baraba tonyere itaru bagira kurita ngwe nonto bampuro nonto yukona president William Ruto akiurwa mea no gubwa swa moto wao na matunda no yuringa wambi komongo Kwera mtoguru yorige mwaruri atiri ukia kwithirwo government niyo igete kia na mbecha bakiwa ni empowerment. Then what's the work of these other institutions like Uwezo Fund, Youth Enterprise, Women Empowerment Fund na hizo zingine zote zitafanya kazi gani? Asio mbecha ira bakwayana. Mbecha ira no bona antu barabo changa mbecha cio. Tokona baria bakarita mbecha cio. Aho. Ya uyo onto eturare mawa the other day. Ona gimani chungwa ya tasi yake. John Paul tasi yake. Taitumu ari tasi yake. Tani gile ari tasi yake. Bezira si aringa nero cionde. Sieta si airwa ekurucietu baraba iri njitete kundi. Yo te mia kwa irombecha ira. Omuntu individual. Nogugwa. Omuntu individual teeka. Lakini bure kundi kukao genda kuitethia. Leo kumya pathani mtu individual ayatare na story we mame gari uriku.
lakini babwere bore kundi ukawa mbeca ngiria na ngiri maneli wonga bugetho bwina akirie mbe abo itethi eu ikapito inene muno umba kwambiriria na bo itethi nya bukaua we cheuperu ari watangiriye le oro iso kisi na baita maneli kainya baita ya na rimu mwe mwaka butha wona mbeca nyingi muno itumba kinwe ni support nyoke chupe kile akari baraba ingi batana menya kimbe chuche youth fund kuna youth fund tha ine jite na program we gwetwa nyota ira next month itite go empower youth 70 per ward ayuthi bo bakanenkerwa chiringi ngiri 25 banchi embere na ngiri 25 banchi ijire kwethira bakanenkerwa cheupe oro rugurite saloon na mbiritie biashara already atukwenda komo boost boibu number 1 akanenkerwa ngiri 25 ira tukona cheupe akugura broad dry next round anenkerwa 25 ingi agure gintu kina kira ati nakyo saloon ine kinge kwena MCA MCA mbugire bare area kwa county commissioner second floor room number 70 MCA itongeretwe tu namba ati mono mutongeria wa MCA etagwa ritha aumite Southiment igoji na MCA nayo bwichi andikithia je kundi na chiringi 550 poka nenkero certificate ye kundi kire gikundi kire ora mbugire kwethe gikundi giekuru kya kuruga catering outside catering kwagurirwa tenti maotindisi bokareterwa no kungwata nayo empowerment yenge kindiki ijonto mojumbe o Southiment na gwikia jumbe bangi ngugi wategera kwina mbere kwina kuna ara bagwita empowerment yu na ndio ora the more mojumbe okwa gwikia jumbe bangi ngugi no urire empowerment je yetu nejite Southiment nonto yetu imbije wena ikana yangugi no waga ikwangugi anto bawe batetheke ende ajumbe baraba konjete njara anto bakwawe batitetheka ko wende mojumbe jo komenya oko otiage to mojumbe ungi areka gwita ko anto ba Southiment bagatetheka na kingyo kamugambo kana gukarangi choka ira kaguitanwa gwatie kuyo cheupe ikokega nonto tetu nenkera mtu machine e car wash tulego munenkera startup nyakwa ngwathai ukanenkero nyakithikia mutu ukenda nombe ja chiole ambirwe stima na chio kombora nyomba thai kwa u nkuona ibobuirite ni empowerment chionde chio ithatu chije amwe inde kuria India unimenya nkiaria mpenda kwa rimwe ndi ni utiro kuria India moshimiwa Senator Mero Kathuri Murungi ajite nayo ya kuga kiti uchio ithatu chitweke chire ke under youth fund no kuongwata na yeu ni sawa ende nande nonto angi kwagitia mediment uchionde na chia kuruka ngwetekia seneti eka medikairi kwatweka youth fund mbechi uchionde igachokwa kakabone kamwe ayuthi gwatweka beromba amwe ende fona baraba kumbo gutumira procedure yu imbonete gwetu February twari na ritho na ikundi bia empower ndo ikundi 70 bia nenkairo ka wash machine chia welding machine ene gikundi kira gya ciandikithite na kiajo ke certificate wichiringi 550 yaki na ndabwira bari kwa county commissioner second floor room number 70 wite okethira mwareta kwa Aive Mwendwa na agakwandikithirie kundi no komba kwithirwo gitetheka kwa ayuthi bara bena ari anja bandukie kwa utiro thirikari ikaro kuretera empowerment gwenka lazima bugwatane jandukie mbithi kenda butetheka nonto ikwira gwa kwethira no kwenda gwita kuraja bukwenda gwita kuraja gwataneni indi wenda gwita kuraja gwenka na haraka itagwenka kuba bakudura gwita bonka Jide Gishoro Faith akawa Gen Z on the move and then Gloria Arembera from our president deputy president is more learned than him. How true is the statement? Ingo tikimugamba jura president yararirie goro akiwa munini owe no thomi kurukie we na guo kienda gwita kuraja kana kuthithia manteja manene no mwanka ujukie mtu muthomu kurukie cheupe ni mau president yarauga kindiki tamonenya na egi no ateterete ruto no uru yes na razinde ya mbarera ukona ruto ndio biara kumia muntu no ya na ule the right person ogupa na rara ugire ora kanto abaingi batumbari yani kuigwa manto na mapumbo ogupa bombo taura ruto arakara manize muntu ndi no mwanka
Nya 2027 kethwa ndinwe. Nugugwa. Mia aramaanisha muntu uru muntu sasa muntu gomba ngwe. Na muntu kethenya kwambika no batu gwithwa ena uregwa. Na rondo mwa kiongo kitikilo ga ngingo. Ngingo tikilo ga kiongo. Gukimiru kiwau. Kindigiro ga tulia mwanga 2032 no eto muthanie Rosafi. Nto mwone tu. Na ito mwenda. Okay. Na ituga president no mwaka agoya amwanyenga. Amen. Terry Babu, you are tuned. Thank you so much. Ngukuona Lili akawa Gen Z Power. We are following. Thank you so much Gen Z. Leo naona mmejitokeza kwa wingi. Gen Z wana support Gen Z wenzao. Kwa hivyo tukita na mbele kuna kiuria kimwe kirea. Na kiuri ki ikiri ito kidogo. Kiuri ki kiruria expense iri kuonekana itumiri sana ni thirikari ra yetu twenye thai. Anthony bakurigana ni kinonto ba spend that much considering Auditor General nethiri to akiris red flag akiuga nthiguru yetu yikoba around 3.3 billion each and every day. Na kwa tuika mbete hizi tutumirwa mutumiro tura tutumirikari na batu no gatuko mbete tukirikana president no wito wengwa atonye gitini marandu yetiro ya ikoba ya maingi sana lakini kulikana dai ikombeti nyingi nkurukire tia kobikinya last time what imbi kurengi kana imbi cyo kwa witana kiuria kiu nenkera mugambi kajana kwere atire kagita kauru enja kirinye tonyaku atwinikite nthiguru marando jara uru akobete jatari jari kwambiria urio na aria rais William Ruto bajukiririe giti na the former wa Munyoro ange kindi kiajukiria kwina mwanya jweri nyari njira biti 10 ukambiria kunja kange kabiti 3 ithikarira no ritaitia ukonekana no gita achievement no nto batu ja nthiguru Kenya nthiguru ingi ichi andifotire marando jao no kungwata pauga batiria na wera urwo muchore okwa gukobithĩtie randu ukauga utiria ikuonania ijo tichoka kiweka iri ntukwire oketha wina thina tichoka no indi na atu thirikari William Ruto kira kuga nya gwatuika mbeca iria ni gukobwa for the time being nthiguru yetu ikarija njora ithairwe ekari njaira nyingi utinja iti ara ita resources chiayo kana sources ya capital kwiwo barithitie ng'ombe kwiwo barimite majani kwiwo barimite kawa na ara tumite na ndikenda thirikari ya Kenya stabilize economy eyo itukwewa example buruburu na agriculture Ruto bagitonya fertilizer yuma 7500 yes motu jo ma 265 kagita kao mwanka thaici icho itwari no rio rungamirite fertilizer ndene hapa Eastern mwanka thai bachiandikithitie arimi 6.4 million kiri mubango jo na ibombite kwithirwa bakiamukira fertilizer nkurukie million 20 miuko million 20 ugatara subsidy eu ni ongerete urimi na around 35% kiri production na the more production yegaitia ndendengi cost ya into bibi motu kekenama kwethira mpempe ichingeire motu ajo kagitate ajo kenama ino tuimbonere mutaikagwe CS wa agriculture akiwa ibatagetete this year kwithirwa bakiona 70 billion bags of maize aringanishite na last year rira yari na around 62 billion bags of maize. That means itiongelekete na around 8 million so does it mean kana Kenya ibatere kuthira berigirite mantu jamega kaita katwitite irio biwe or something rira kwena mundu mono ira gwitite okya thai no kwethwa tuinyiritwe nenya thirikari kibakiri kwambiria toke buyu antu ba misifa ikiambiria ni ambiritie challenges nyingi mwankalira bakarogita coalition na Raila Odinga aeja gugitiga prime minister kwau uti thirikari ti challenge yo challenge yetu iri anene
ithirikari ya William Samoei Ruto yethire rinya ri nene ra biti 10 rera andu thai bari njaka rinya kanini pakathikathika ri na tutirego service rira andu rira riri atwarie uma irandu iri arirwe na no rasima ri service na ri kia service wananchi banda libiro maendeleo na then nthiguru nayo ithwa ina programs ire ka make nthiguru stable after some time gutwike tutikwegemea kuromba kigoro giki ero antu ibaromba achuburia muno indi bwathiria miaka iri ukethwo kugura iku kuma number 1 mwanka number 4 na ndambuge thaa ici abethire utikyo kiario ndi thaa ibo chiumia bakaibanga na ingwithika production yekenderio kwethire impempeje igwatwika production irio gwatwika kwina cash flow ya mbecha no ndo empowerment iu antu bakuga ntikuona gikundi kiria ari anja gikobithanagia ngiri igana cia thiuruka au janto ure gutithwa kwina cash flow mbecha ikethwo ikithiuruka na economy ikabwa riria mbecha ciumite inyagwa ngwanu igagua ukagwa ria thirikari itaririci mbeca cia maendeleo macinani bariuga ikiomi no nto contractor ore okayo barabara jere kanyakine gwita mitungu ekira rami toka keja na ntu bawe importete ni antu bairi u bakagita atia bakanenkerwa ngugi thoko jere gwa kwara kama chege ugeta mbeca iu Saturday cietigwa kama chege ara kire antu bara baingi no gukiri economy au ugeta muichione no gukugita atia gugukara njire ara agitagwa mikumbune ugeta thai nti ugora kwenda kuga inkuri no kwina change no kuona kwina gafuru antu bena kamu Bana Moses ukiyotegera miarie rais chontu ku arimo bari na ugire arimo bakethera by find kana 20% ya affordable housing kulingana na mbecha ira tia obethirite by contribute kire ujenzi wa hizo nyumba anandike urikirejira atiri ikriteria rikwe gatumira kwaje na nyomba ije nontu akiakua ni according to the contributions ilapo kinya wetherete bakithithia rikana bunga muntu wandiki uti muntu te kuita mbecha ije wa kanyomba so arimo banenkerwa ri ona kinya nimba ndikinko gito mbecha tonga kwa kinya ninenkero nyomba urongi wandiki na bankine kana bankine ngina na kuita mbecha ri kinya watenda kwithirwa kinenkero nyomba iji nyomba ira nacio kumenya itara mu no seria agu weta Nairobi Iris siekuo anyumba ira ukarawa ukuma ukapply kimboma yangu no kuibwa wa apply akwangu ngia au ila nyumba sawa to hau ukuma gotu kuria ita plan wa atire kuria atike kaye ku ya emantu yendelea inyara Nairobi imbonete bethe tipo bakapply barajukia ai batikara kwa akomboranisia akomboranithia ngiri 15 no ata akomboranyumba ngiri 5 ogwibwa ende inya batu isi ya merui ningwa imbapulaite owe na ingwanda nyumbeu kante mugenya owe mukenya lakini naliki urikina bako ne atire menya mwamba yura president yaritire tumona woni ngio tonya na gukua kwa boma yangu ni apply nyumba kethera na ugire arimu ibanenkerwe 20% je ugire 20% bakanenkerwa ne kumenya eu automatically bakanenkerwa be ya arimu arimu a consider no the president na dire order menya ora commander in chief what about me uni ndi na una ne inko contribute lakini ntiraona won push mbirwa mnengero nyumba eu au nkajukiria au njuki mwire atiri ntikuona ni kwina makosa mujumbe agitagwa ngiri 50 kiri salary we kenda yakira mtu makibira ntikuona kwina makosa mwalimu akagitwa nyumene uri ongi utina nyomba akameona no kuona kira kuga ni mbeche ira ciagitwa nonto alimu bari meru bakugitwa employees bari meru bakugitwa mboma ira ichiako gutwike every county kwina nyomba yu tonyi slums tuongere at least itwariro ira isi ire ari state house town jaetwe meru ne kwende kuritwe twethirwa turi na antu janande kinoru kiri onenkerwa mbecha kia pungirinde ndigitite cost mebire kasa ya inter county no kuongota na ndikwana ne kuma 24 October nyomba meru itingana okay anto baketho abejete ochetha nonto na kira nkwira anto imaendelea atiri milioni 150 cia kiro kinoru kenda kia upgrade tariki 24 economy
ya makutano na Meru igokira nundu andu bara bakejo chethera kinoru employees bara bagatiga cash flow ntule riku yeu na jawi jo maendeleo kira kuga gwe ata jokithimwe kanini watirwo hello Meru TV hello iko wega mami turari nao Ariana mara ndino tukurari yankubuna keneruna nagwangani twaraia no bachugako gachuga imbibo kwenda imbibo teneo ai ndira ido kibuto tionago etira totebio totenanjira totenastima ugo tionago etira burino tukuzokiri njira nire kuna ndisi ya MCA kanisi ya MP gachua okay sawa gachua ete barabara ete istima tena ndito yaro tukario tutona getero tupuma gachua tutara mimene antara jamu na ndabo tara yo tena au bona ne ata kukali tugato wane ne ba kutu nate mami sawa sawa ivwega haya gachua nandi stima iwi nkomenya isia MP lakini njira nandi tiramenya ntha isia MP kana isia MCA ntio manya gachua iko ikio mbugire atiri nkiaria acheupe ndauga mujumbe no kwethiria mujumbe jo kwa South Imenti na itete ngugi whereas kwa mujumbe ongi kuremwa gwachivira ntu bawe no kuigwa tukaramura professor kithure kindeki no na kathanjuka ungi mwana ore kugwata akinyetie pass mark nete kirasi kiu kingi ore utikinyetie pass mark na chokere tugweta cukuru kwatha kwena thiri ande rio kamura bachokere mwanga junthe no ongi no tiri akamugwata gwata tigongere na ndikira mpenda kuga cheupe chokwa au agweta mantu anjira angwete njira emwe iria kwenda kwira mujumbe na agitirio ntu mujumbe okwa jukitie njira atiri augire otenjira MCA na MP muringi okura aringire kura itantatu ina nindi iri kuuga njira eu ni MCA buturogeranira arita mbeca cionora kwina njira yumite kona mbaya ya kurukia kwa bakana no rukura kama chege ye na mayo unukiria umuti okia merindi yaitia mwanka muti okiama ni MCA amira murire augo tenjira itagwo MCA njira iwana inchi bogitatia bokukurira kwa ugira kire oche upe ajumbe ibakuberia ntu bakwao chonto mwiti ate mama bakwa we ringithie ichiawe agachokerenya chi MCA ajumbe kira kigitio atongeria ri mwabagera na iranjira ukethiria njira etwire au cheupe yaumire kamba kiendo gwatana MCA akurukira au kauga au njira yu ikaringithio nekwa mujumbe aja kauga njira yu ni nkarima okay cheupe go mando gracia thank you ndakemwe hello Meru TV Hello. Hello. Nanjuga atiri. Kuriga mutano ukwaria ri. Mutano ukwaria. Mutano we na pointi yongwa. Ureko. Tujukie mwana to uriwa ena walio zongio. Ajumbe bakwa wele. Boria ngugira baitani ku mwana uriwe na pointi yomba hotelia Kenya nzima. Haya we babu kuri wanaishi wewe wazula ngabana benu wazula na MP yenu bonde batanta tubatu agurite tukubikia oni ile chumbo tukuile batu to wanaishi to anekanire kuga yabiere mutano we na pointi yongwa na ato ajumi batu azuri bonde bakeza baketa muzako uje akwali mwana alijokia manzulia na leo takulukeza akulwaga tutugule trai katuge taoni buri buri atonjira haya mujunga azire kwa wewe kila lami ndi na wangi ngangali na tuno baga ya kuumira hospitali ukela mtu akono miguru na tutanda kama tanto samani na inkori atiri itwaringie kuya basi to iburi anene beto ma MCA mandoene tuli haya ma MP mandoene tuli na ndi basi tuli wananchi baba aringie kula na tukuiri tukuru to ibale kile tabonde tukuiri twe
ndene nange buri yetu ni ngoga mbuga ni tutazura ni nezi tutazura ni tutazura na kauga bonzi bakalikia mutano kajana kawe to kajana na point bakalikia boega ndene constitution de chilo chi paradise. Thank you. But na vice president boega utatawe ni rundu yantu wana ndi bole lingata angaka achagwari akuingwa Julia ere itu gai mount weta mount to tanekera mwana wetu o mount kindiki ololo bwaye nabu to la bichepo ame mbaki to kali la kito wibi nati. Okay. Hey, thank you so much. Buega sana. Thank you. Aya, thank you. Arua kiwa gweta mount. Mount Kenya. Uri mbori re. Ainti kwari manto MP tu. Oni MP tu rampu metegembe no. DJ. Atu tu na Rwanda ruru ya muno. Na Rwanda ruru tu ruru atele tanto nyabia koro no meru mungau. Mogubwa. Tu na Rwanda ruru na itie mutu ati ruto ankinyo. Na rungi ru ya uru to anata sendi dumuru. Kiromba tu DJ. Baraniria ngabana wetu mukuma to thingia. O mite musi. Na wasiria tu rui. Bakudurira antu rui. Rwanda ira. Turime. Tone bia kurabia kwana. Ngona bia kurabia bia no kere na no nto ngoyu siara na upiu. Inya o meru antu bakaria boya. Meo na bia korea. Inya mbeja runu etere. Nonto mbeja iro ete kurasio ukathome dia si mwana. Yes. Ori tasio ngwengi. Very true. Ende kiromba TJ akarende angabana na wasiri muga. Baturira antu ndoi na u antu betu bombe kurima. Aga no kuona nini Machakos. No kuona Sandara riru ina osuma na machungwa. Wanda wetu iro roinyuke ro Machakos. Machakos iro anda ro mu. To aturo ro ya ro fatale. Wanda ro wa na itie mutu ate. Na ro anata. Na ro andu muru. To aturo ro inya tonguru kere mona u cheupe. Akuranto no vegembe no kite gawarito. Na vegembe sento. Thank you. Nde TJ kimuromba gu. Okay, muromba atevianto. Enki muromba bakarembe na kapane tu mutuma na wasiri oro moga. Paturira antu ndoi na Rwanda ru. Antu betu bareme. Antu betu te adao. Okay. Hello Meru TV. Hello. Hey. Mwani chofa mwana ni bako. Ikoega sana turari nao. Defan kola sangona. Mugari wa Gembe Centro. Ngai bondari ya radu are ko to ga so dimenti MP na bwete ti barabara mwanka kila JMC. Ko to ka to ga Gembe Centro ga wenda dikile atemenya ya winya barabara yu. Anto bana fa de nene tupu pare. Security ni shinda. Ngoi ya kera nene mingu. Na kwedia kukiri baraba ba umwera bwedia. Ende nkomwera asia kwenda mbere abasi bara na ile na sandra kimweti wa supplement amwera na hata arasia dirigara akaomba kuona maendeleo aombe at least usugulikira barabara yeta we kore barabara yeta we ku mastenji kwa njilo ya mwanka keke barabara ya kuma kawero mwanka kanjo na kinya yeneo nene ya kuma fa mwanka Meru National Park aombe kumeripea boya nonto ete condition nimbe ya eras kila mwaka dirikare na ministeri ne kutambia sia kumba kudiripea barabara na onto boya ya security na sio kinya yombe osikulikia nonto area yeta wa Kirogoya wambo ibwingite site na nyawe na munda ona redeti ngombe Anto asigulikia security anto bomba kwenda vesa sawa ira yuki ngombe siake abramia taitao. Okay. Polen. Thank you. Ai, jameni. Okugara tuwela dena. Nya kwena Kitona yongwa.
Kona police post. Inye kwa mabusu. Yate umpa kurara ko nonto ete condition nembe ya. Waru wako mtu mora wa trisio de ko eta yukia. O eta tukaya ska bate nyako ko mama. Na sehemu nyingi tena yegende centro antu bede nene kwa ndi system atute arasi ki undu ne wa taumba kurete nyeki ngikimwe. Okay. Na yau yonde mantu yendo ketineke. Thank you. Neri ko consult na mtandika kinausa odimenti. Listo ne bra no antu te tigire itarire tiara me akelle nonto. Itukuivo mato we stand na piacere tu megeta voya antowa me aketa tweet. Thank you. Thank you so much. Haya, ibwega sana bugo chibiru. Anto bethe nene. Babu menyante kumenyina buitete lakini kuna mheshimiwa Momberire atiri. Ambera etwa mheshimiwa Proaburi. Ambere sometimes anto iba mulema thirikari. Lakini kwa tuka kinya mutongerie nura boy no tukombo bolobira. Nonto kinya Rais William Ruto ake yakaroma akabwa nkobwa ngari nkobwa kintu kina nkobwa nyumba nkobwa lakini wewe mubunge o ruterero kada wita kuthiatira into bira then antu baku no bare kubiona nonto president na mantu amengena nakonda mtu amurikania kwa hivyo mantu jisi okala jaja uma nonto nande ugoro mbira woku nara Julius State mutwe kiathithetie ukuibwa no Gembe Central ndani kile jirenge uteke athithetie cheupe ancho giduri ando tukura tara president barabara ile korne eteroe na president na ule contractor odai tende ni turite kuthia barabara ile korre barabara ile kuma gyote na monka kina ai ni kuthithwa mere mwe anto aba mlimunyana ne we ndo tu mwenda ukawa na thoki ngwira mngala mwe na umpe so correct tenda ni turite okay lakini ketambiru kutithwa kinya kwetu na ku Gembe North tinje na aya ni tembaci jeskuru jeskuru ete na baci na stima no ku na ini wekirwa nyumba mana thatu stima misi mana thatu ogugwa tianterege ko yunondo ni wekirwa yolo anto ambui ogugwa okay mantu a Friday bara wasiri ko na marire ogugwa na project una amberitie nontore nkoyete intire marinya ya Kenya na street lighting kurerengi yes aelo ndone ni raya ni nesi uni wekiro intire Kenya ro marinya kingi biega ngala mwe na akyu umpe okay thank you thank you so much agona kintu kiwetwa Aslafad time wetu kwa nithire by the way we only 15 minutes Aslafad kuringana na CS o cooperatives weekly for Paranya na ritite miario akaua Aslafad kuri antu bandi 40 papa ingi muno around 6 billion ida itacho kumwanka thai na kuna arugire ukia kwithirwa winera ndo ya Aslafad utumba kwithirwa ukia wera ndo kairi kinya ni bank kinya ni sako bakahakikisha utinaomba kwithirwa ukiozera ndo tari uringi what do you think anto kana Kenyans bakomba kwithirwa bakiaffect kaimanto ja kukiotwika nima nonto no yukiria Aslafad no tare utumba kwita kisako kwa mbesa kana kinya kiri any bank yomba kwithirwa kwa mbesa especially ke youth nonto youth ibaba kwenda mbetse imuno nyache kwambiriria nguge kauga atiri kajukiria ga point ka umbuge atiri irandure muria muno gukoba ndiri thina muno kuria ona ndire ari thirikari inya banki ni ibatu tukoba tugeta twakoba twi members bakapito sako kana times you kana sako ingi kana banki ine twakoba members bonthe kwatwika tutire atwimbe atwathiria banki iyo no ndogatara kigina kira thirikari yekirite kire asura fund kwethira 6 billion itariwa utikuona mbecha ira nyingi ire kaja kwa ndende kwenda oromba Kenya mubango jira wega bwa asura fund inya bakare na arua ikiendelea gukobithia te kuinga no kuona kwa wimbo ya bara batirite kaba wonete ngiri ukarea ugakoba kairi at least mbecha iri ketho ichikuthiurukana nontu no kurikana kwina savings iri locked na ingi wita na no kurikana uri ogusave no wogwitithirwa karimiti karaka gukoba kwo bambiritie 500 thai bengi ibe 15 and iri na ngiri jiri bara bare yaga kwa ndende kuga mbere thirikari kinyetu ari uria
antu gutwika baka default kiri narangi baromba turun ndinde kwenda oromba ayuthi at individual level mtu nageria kwethia no kobete asura fandi ira ka body yo kobe kairi at least kenda inya twingwa program ri ikuja cia thirikari tutigae kwenda gukaraja tukwenda inya ng'ombe tikama kwa buru eti urumweria at least ne kamwe na gwomirumie no turia na nde at least na nde ituchiumie para bakobete no kwithirwe para baingi bauga ntiri na baririjibo kuria at least tukanyenya gwatwika turigwa ne antu 2 billion yaki utikwona omenya kwaria inde gwatwika irazima antu bau bekirwe na ukenda bomba baria niche upe no mbuge nduki mbithi bara bekwi bare irandu riu ria asura fandi twenderee gukoba nontu no twigutethia tha inkiuma nkethwa ntina kangarama ngatonyo ara kankobithwe inde gwatwika ntirite ntikoba na gwatwika ntiria nkoingira cheupe nya gukobithwa nontu interest ira cheupe turende o save woni na njoki cheupe agakobithwa utekyo tugo save na jo ute ele agenda ethirikari yari tu bekire a small capital then ka interest kara gachiare anto bendere gukurania bekoba au anto ara otegwetu ataito otegwetu angaranta igwe ngwa gutonya thimu ne ogakoba ko ibare ni cheupe ni mpumba kugo. Okay. Kuna mtu gwitwa Gloria Mwirigi akambira no kiorigera aguragia by the way is it right to question your boss. Kuna mtu gwitwa Kirori wa Stella akambira rumuri ni moto sana gishuru akambira hii ni moto sana pia iboeka sana bwithira ntubo gutanambira kuthira buria mona batu tafadhali na bo wochete na kinya gutuma kujukikanya kuthira bugintumira SMS chenu. Thank you so much. Na ndende ndo bori kiori kia mwisho nontu nkona time wetu nitire sana. Kiuri kia mwisho ndenda kuburia na ndi babu bukari yenjenzi nontu babu rikane no bubu rathetete no kagita katikura ya no babu trowa saviors ba Kenya na ndi baraire jenzis babu kenu na maoni jenu bolelete mantu na njira chionde chio tongeria kiri mantu jegi youth akuru na kila mtu aifaindika in one way or the other buridwania Kenyans mwankira thai bari injare ne sia obomba kuthiro bari safe bwe consider kinyo bangi bonde bakuromba ku cheupe Kenyans injare ne sia William Ruto na Kithure Kindiki au utu safe. Okay. Oguko utinjire ngitwanira toto munyoro tulakuru mbisa ote manelo ote kiras ote njira oguko ote roi tota njeke njimi wanjiki basi watu wara complain nimerukwa ndili yangu nini Ruto nini ngwate kubwa tota njirenge mia wao kona maendeleo yare batu tikingi tukwenda saiti maendeleo nukuko lakini tukira ngiromba Kenya angiromba bonde Kenya to support Kindiki na William Ruto nonto Kindiki inkuona 2032 agetho president munture very wise ukona ataringa amanyo papa manto ake arathitha cia tuli nanto ba bomu arathitha ciora cheupe kinyo thai watura kwagio mtu thomia araura otiwa iringe tumagira kira gani kinene lakini kuthoma psychology yaku pala na aria uwe kinyo thogara kilele utulie na boneli mantu pole taratibu makao ni wo gairo nakubu ending kwa tu njare ne sia Kindiki na William Ruto tusi. Okay. Nani kauga atiri cheupe mbuge unjo kiauga withirwo riti mono wi murimi rira wina mutunda jwaku mwembe kana muchungwa ka muchandara ujuwire buru jogwatierao matunda ore jagunda ujuteme ukethwo riti mono ingugire kwi yonde ore itahuka matembore wikire kila kitu nkiuga undemini atiri tukethwo aturitie ate tumerukire tugite tugokira tene tukire tene turinge kura twe number 4 then to number 4 twebere thirikari u na tukumara bikurugirwo tukange kienine ndienda cheupe kwethia kwi mujumbe kana MCA weta wa munyoro eja barabara inya mita emwe kana inya mita centimeter kwi weta ijenya eja ndigiche cibitari
kwi weta no eja pana ndo cibitari tukethwa twairitwe muno ambuge ngari no ithirwe tikindereba itari kindereba omwega no kungwata no gutuike ora wari conductor kingari aringaira ndereba etuma muno indi thaici conductor na ndereba ibagwatanirite ingwite kierita gwita na batu abiria barabeku tugakinya twicarama kwa ukira kwenda kuga DP wetu professor Kithure Kindiki nontu imwana wetu na imuthikiri atobatio mwikia ngugi batu ja Meru itutige kuigwa tugakara tukira kwa murima na bagwata bagutwathura na bagajuita Mount Kenya East na West indi ria bakwenda gite barita Mount Kenya bakenda gite thaici ukoria munyoro ariuga ni murima indi bagwata gite bakauga ni murima West na murima East murume batu inya twingwa atukaimenya tumenye kagita getu igakinyite mwana uju uri aja wetu tukurie getu twinie getu kanyirika inagui mwene rota na ntu betu kwa twika tukathura Kithure Kindiki aumite aja gwetu Meru tunenkere uri ongi umite o Mount Kenya oici na ara bire thai bigukimiro itukwana ibyo bibicumbe bikuongerwa tukethwa turiti mono twiruga murugi twiruma murugi kwa unkaromba twetere mwanga 2027 na tujukie kura inge na wingi mono kenda tucokia timu iwe irari kichenya we iraruga nya kia thuga 2027 baturugira na kende kia ria wingwete kia dikira kitu itakuwa sawa kinge mbuga nkiri kidogo nkuona mtu embira acha nkurikanie cheupe twari na mbasi ya chukuru etagwa mote okiama mbati eu kayetete otawa ntukwira kende kia jire antu gwetagwa egogist antu bokiria njara mwarimu werwa narie auga ndi na mbasi na kayejeri mbanki kende kimwana wetu itire 1.5 million arira mbasi eu neteta na thaire chukuru mote okiama secondary ni atyo kambira mwana u ati utethia mbasi jeu ni ane gutethia i community igutethia kwa twe kaiwa munyoro turi ndi ugira 1.5 mbasi ekakara chukuru motori nyake ethirwa athukia atia kwi into ati gwata majana chumbe biu no ugire na inya mukanda jo ganku kwa tukamena kende ki tuga ngambi kaba motori ari au na motori abo gaitie guote kia ombo gita kiombo kuthukia no ntware manjiro gakurukire kinya kwawe Kithure tharaka nithi airport na nkwire ukumbura ya manto airport ya Mitungu airport ya Mitungu nejete Mitungu na bujumbe o South Menti gachanukire ari ukinya na ari antukwira beti state house igwa menyinko ari na au aigwa kira kioeria mono imunyinko airport ona ndombe kinkuigwa kino arombera antu ba South Menti airport na mbere antu ba Mitungu igora kanona siasa ijire kucheupe ote umuntu gutweka umete party erugorwe South Menti ende igwa gwetogitira antu ba konge decision ukiuga bate kwenda maendeleo jaja ndio ria airport ikaretwa Mitungu ri ndaktari bala botirita na consulata na Meru iraere level 6 bageka gwande guru au bakeja bakagita sanjari bakena ma Nairobi kaire tha mugwanja beno ana betu inda twaga ungi bakegera kieni kia ndege kwa tutameki njobu kingi Mitungu ewe kwirwa nyombe itengana na ndekira kwenda kuga asiasa itotigare politics kagita ka siasa gagakinya no kungwata muritu atiga gwa matinda jari arara kieni ne aketi kaweta ira akagita gagakinya no kungwata kagita ka siasa ikejete. Thank you. Thank you so much mtu wetu Naril Ramsey Naril akaua 2 times siku zote. Thank you so much. Na nkawibwe kana ntubagwita na mbere kwithira uria mona ko kagagwita ntukwingi bakajana wijo twire priority nimbi ya munene okunde u kieni kiande kana imantu jange na bwena mtungi ugutwira thinira bena chiche rutere ru sawa na Moses no atwire kiria teitumwa thithiti na kiria teitumwa thithiti ibweka sana. Thank you so much muthikiria na mutegeri wa Meru TV na tubakwita na mbere kuthira uria mona batwe kuma kagita kara twambirire mwangite ta itomba kuthira tukithirikiria bara batumite SMS mingi mwathani abutharime sana tim thimu baba kuringa thimu kinya tantomba kugwata cionde. Thank you so much ntumba kuthira ukituringira thimu ciaku batuka tugakwira ibwega mwathani ati na mbere kuthira gikutharima ngabwendera utuku buthongi na kama kawena gakurikania kudukirite rumuri rwa siasa utuku bwana arua na tukaria Jenzi Bele ukutibirwe wengwa ukuigwa Jenzi ni antobena mathugani by the way ukeba nura bakagia tafadhali uriyo kimenya kinyebo na ntobere wise na bena wisdom ya ku lead integrity yetu ya Kenya lakini ngautika ngikwira ora nkwira ntuko cionde atiri ona 2027 ya Kenya watu kuringa kure ku tafadhali ukaringa kura na nkoro ringa kura na mathugania.
Mbita njiri wa cheupe.